O Pacific News alau BluTV ua mawhai o na winatu. O no le langolango mai au pa anga masani le Sione's Market ma le Sab se oriana I mangele. Talo falava o Pacific News ila matango le neiva yaso o se mai whaafonga. E lo toi po se lilo ile no fosila fia I o le tātou watunuu ma le whianga iai o Samoa ma le whaama I o le COVID se fuluiva. O le tau le se fululua I le po le Tautai Lene na se eila tunu ato I le la asanga tolu o sa ma pui ngā o le COVID se fuluiva. Ina ua mai ele lua se fulfa o I tūla sa wha mamalua I le la asanga lua. I se pepo whamatalanga mai le kāpene tama le matanga luenga le soifua maloloina. O lo whailo mai ai o le tātonu o le lua I la wauli o le asu sa o ane na filea. Ua wha mawina I le wha opopo ai o le toa valu se fululima. O tangata ua afia I le atunu o lau tele. Ma ua si itia I la whai o I la to ua afia le COVID se fuluiva. I le terminate tonu o le atunu I le selau I Fono. O I la to ua mai o na whaia suenga. E lua afe lua selau marifitu. Talu mai laso se fulvalu o mati to tono no whanga whapitoa, e ono whaatase manisi ono whanga whapitoa le soifua maloloina. Ua whamaunia le matanga luenga le soifua maloloina, mai le se lau malu tasi o ilato ua afia I le atunu o lau tele, ina ua pepesi itua le whaamai, o le ono se fulurua o ilato ua afia, sa whamaunia mai isuenga sa whia ino whanga whapitoa e ono. Ua whaatulanga ina whaatase ma le se lau se fuluiva, o isi ua afia sa whaiola to isuenga le whalemai, ai lea afia le to se fululima o ilato sa malanga mai atunu o mamao. O le ofisa tututono o le kolisi mumu, o le whamauina na maulunga le pasena o ilato sa whaatino I o lato isuenga, ua afia le sia mo le COVID se fuluiva, tu sa lea ma le whaafitu pasene pe a whaatulanga pasene, o e ua afia. I le terminei, o lo whaua pea suenga masa I le linga le matanga luenga le soifua maloloina. Mo I lato e whase lau lua sa furuvalu, sa fiso ta I wavala lata ma I lato ua afia, o lo wawa ia I lato umanei, I no fuanga whaano fose le whale mai mo tua. Ua te ena le officer komisa o ngā luenga le malo le PSC, po le Public Service Commission, le tusi whaamawaya Agnes Towers, o le pule lango le matanga luenga le soifua maloloina, ono one tua inga o lo tua ia I le officer sini o le matanga luenga. I se saunoanga le minister le soifua maloloina va lasi ta fito sele na ia whaamauni ai le taliaina o le tusi whaamawai. Ale o avea mapule lango, ona ele ngata o lo whaasolo pea le suenga o lo tua ia, e na saunoa fo I valasi, e le tatau ona ia avela na whaamawaienga I le PSC, a e tatau ona tu inatu I le matanga luenga le soifua maloloina. O tua inga lo tua ia nei Agnes, o lona le whailoina le o lona pitanga whaale ainga, ma le company o le Transwork, na avea I le matanga luenga se kone karate, mo le toi whaale leia le o screen wires o le whaale maututongi mo tangata whainga luenga, patase ma le toi valina o niso vahenga o le whaale, pe tai o le seo ino o tusi le matanga luenga ma se li poti ala o kita, na whataunu ina le ia no vemo le tausanga ua mawhae, na whato ai loa I le fsota inga o le o tua ia, ma le company na ave iele kon karate le Transwork, o le company le nei e pole aina e le father-in-law, a le o lo tua ia ma I le poti lava le a le so tusi alo manino ai, e whaasa furuvalu wafe ma le tolu se lau tāla, le tau ato le kon karate na tu uina le Transwork, e to tongela na awhinga luenga, ai o vaenga umana mana o mia mo le ngā luenga I peo na tā ua, sa asapa lai uma I le matanga luenga. O lo whaanga solo pea la suenga le matanga luenga I lea mata upu. Ma o te taimi o iluma o le atu ina mai eise li poti, a le minista o le matanga luenga o le soifua maloloina. Wha malolosi au o le wha vai, o le sine au tūle o le talo mua ma le maketi a le afio ango sa vai e le whanga, na wha taunuina le aso wharaile na sei ma vai atu nei. O le lua se fulua ine o tausanga o whai e pea le wha moe taua a le afio anga, e whalawilo inga luenga I le ngata o whaivo tina ma tamaitai, ai o fua ese foi o whaato anga I o lava I whaisua te tele, mai le whaasau le awhio anga I lo lato ngata I whale. Na saunoa le tai Fono le talo mua le awhio ngai atu sani o se whatu reti, a talo na whaavai mai le talo mua sa vaia, e na o le lua tausanga sa le mawhai ai o na whaatau nuina, o le tausanga lua awhe lua se furulua, o le whao e vini sa le whaatau nuina I le wha moe, ma le lua awhe se furuiva, ina ua wha mamalu sa mo puipuingo le atunu uma le wha mai o le COVID se furuiva, na whawhitaia fo I atu sani le matanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva, ai mai so le whainga malo mo tūlanga I fisosoani o lo mau e le nuu, e whaalelei ai peanga luenga tau whaatoanga, ma le awala ngā lua le nuu, wa siri atu le lau lelei nei lo le tūlanga sa iai, sa wai fo I le minister le matanga luenga I lea sau ninga whaapitoa, le awhionga ia la aulia le mali atoa le Water Smith, ma ia sau no wha amu ia I le komiti ma le awhioanga, o no le whaolo le pea o lea wha moe tāua e ala ilana talomua, na mamoli lan whaafisai le awhioanga atoa ona o ngā luenga le lei, ua whai ma whaataita inga au atu pulanga whaia e o le awhioanga.
E whaono tau sanga o seli o lo whaanga solo nei iai se soenga leo i le mafua anga lo na maliu. O le amatanga lo vai aso na ina lipotia i leo sa maliu i le awhio anga o malie. E whapesa whamatalanga na mau atu le tino maliu o lea tau lea. O tau mai i se koko i totonu o se papovi se tulou. I totonu lava o le awhio anga o malie. Na saunoa au apa au o lo whaanga solo nei iai se soenga leo. Pena pula ilo na ola, pena maliu i se awala wha soli ngatu la fono. Na taa ua se tasi o na tuwhawhine ele manao e whailolo na swafa. Ina ua o i whaletala ilo na tuangane. Na nga ia ilo nisi o le ainga le no fuanga lea. Ai isa mo le maua ila tau na iai ile avesi na mai o lo na tino. Whatase maseata sa pueina. O lo ilo ai, o iai ni manu anga ilo na ulu. Whatase malo na tino. Ai olo tau fo i le koko, ai olo papai o na vai i le pala. E folinga mai sa wha o lima iai nisi. O na avane le ma tau i le koko. O la li ua maliu ele i whaia sona ainga, ele i fo isa na whanau. Whaasa fulona na tausanga, ma e wha moe tele i ailo na ainga, e swafa ia Spencer, ma o lo wha wau pēla sa ili ilinga maso e soenga leo i lea wha lave. O la sto na i lo vai aso na seit mawai atu nei, na amata wha ngā solo ia se singa le whainga malo, le tamatai palemia le fionga ia fia miena o mi mata afa, o le sui palemia ma le menesta o le matanga luenga o le soifua malolo ina, patase maniso menesta o le kapeneta, I whale mai whai tū mālo e ono olo I tono le moto o polu, o fufuanga ma le silisili mamau le mālo, o lo taula mua ia fionga I minista, a wanga luenga whale leia mo le si tia mawalunga peo le mautū ma le mausali, o au aunanga le matanga luenga le soifua maloloina, a wā le soifua manuia o nai o tātou tangata I le lumanai, ai maisa le nei taimi whaingatā, ono le COVID se furuiva. Ile se singala ile sto na ifale mai fai tu malo mano fuanga mo a unanga le soifua maloloina I upolu. Sa fai loi eniso minista o kabineta ia fuanga ma le silisila mamau le malo. O lo ua fata oto ile taimi nei. O nisi o I tuta ua sa fa mamafa ile se singa. O le toita mawhailea ia si ilunga le lei o le tautua fale mai fai tu malo. Awa a le leile au unanga e ola maloloina fo I tangata le atunoo. Na sauno fo inisi o suia le malo, e le ngata e sefe mai ai le taimi ma le seleni, e le tau malanga mamau atu e le fale mai I moto tua, ai o le a fai tia I fo I ma le pise le fale mai tero le atunoo. O fale mai fai tu malo la na sia le fai ngā malo e au fiai, o le fale mai fai tu malo I lufi, fale mai fai tu malo I lalo manu, fale mai fai tu malo I pautasi, o le fale mai fai tu malo I saanapu, o le fale mai fale holo, ma le fale mai fai tu malo I lalo moenga. O lo iai fo I wha moe le a fionga le tamatai pale mia maraka peneta, o se taimi o iluma o na asia fo I leo fale mai fai tu malo, I to tono le moto tele I sala fai. E o mai lava I le taimi nei, e lo mawhai lava o na wha maunia mai e le ofisa o wha lave wha fose I a Samoa, le Neok, wha tasema le matanga luenga o le soifua maloloina, pe wha fefea o na maua e le tamatai na awhia le wha mai le COVID se furuiva, I le atotofi o le vai aso na sei mawai atu nei. E o lava fo ia fiango la ufainga luenga le fale mai mo tua I le sia mai le aso na so ai. E lo ilo tonu pena mafuo na pisia I la tau nei. Mai le tamaita ina mau le wha mai le astofi. Lea ua wha mauina o le tangata mua lea ua mau le wha mai le COVID se furuiva. I fafo mai o no fuanga wha no fo sea, po to tonu o le community. I se whailo inga o ofisa sinia o le Neok matu stala I le tai au nei I lunga o le Zoom. Na wha manino mai ai e le pūlenga, le telo o la pata inga watu inatu ia fio anga mai tu malo. E muli ta ia mo le saunga le muai o tangata lau tele mai le whamai. Pei tai ina ua whaserengia I le tūlanga I peo na tā ua mua. Na saunoa le pūlenga o lo whaia pe ia isa I le ilinga le ofisa ma le matanga luenga. Na paule tu alalo o le ofisa ina ia ngā lulu e whaatasi. E le o le taimile nei o le tusilima ma wawa ai masei. Ai tā ua le tutu whaatasi e tā fi ese le nei whamai mai le atuno o. Ma le tana muli? O le tai au nei nā lausu mai ai le pito nuu au kilani I se whainga winga ese o le tau. O le malosi o matangi man palasi malosi ai o timunga, na lolo vai ai nisi o vaengo au kilani, mai o ina tapunia nisi o aonga, ona ua le saunga le mule sopo I ai o nisi o mga hala. I se ripoti ala ofisa lava ai tauna lo mia ai, e tusa malei vafe wila e mo I totono o nai tūla, e pe fito se lau totono o le 5 minute I le tai au nei lava. Le tale se frulua I lau auli nei wasilia ma le toru se lau vala au mo fisosoani, na fato ai atu I le ofisa o whalavelave whafuasei. Ai le taimi lau le tātou li poti, ua toe va ai le susulu mai o le la, ma le savili ua whai malie mai, ai ua le ai fo I se timo o toe pa u I le taimi nei. Pacific News ia lau BluTV mo la matango le nei vai aso, manu ia tele tūte mawhai vo whenga iai le atunu o, soifua. O Pacific News a lau BluTV ua mawhai o na winatu, o no le langolango mai au pa anga masani le Sione's Market, ma le Sab se oriana I mangele.
Matamai fa Samoa o wan suyo leo na leta ilua na amatia o pepe au fa apea batuma o le silimu mo o fa ya o eta ilua o le Samoa Yo te toyo folo fa ma fa filo ia tu Samoa I lau fita fa fonga ile dei fo I vanga o le afiafi ia ile toi au mtali ai fo yo le tautua fa au bea lau BluTV po lau ngalu moana tu ina sawa tu I lau Fono manu kawi au kilani nei sio manto butunu pele wa te roa New Zealand o folo fa ma fa talo fatu ma fa filo ia tu ia ile tatou proclame o le Tautai manu ia fai vola tu Tautai ma le malo la vasinga sa fianga yai sio tanto watunu fiala fo isa fa tuli vanga wi mauru fao yai le tunu ya wa fo ile suina o le aula pauta te na de fo yo le Leaupepe ya fai fo yo le a o le toe tilitilinga yo e onai toe minute ma toe taimi ona manava le o le ya so pe o le tala ile toe aso na momoa e ile manantu lo ta oto tafa manino atanta o ta uleleia e fuafuanga sa fianga I masio tanto watunu pele le loto le nganga ya ma fa moi malo sa mo le folau malo le fa totoa malo fo I le fita itunga malo le fa tamasoali inga ya be se fo I malo I le faleta puai e le ngata I le pai sino le nga luenga le tua I feo yo le tala le lei ya o to lava wa fai ma sotanga e pale fe ngai ma yo awa le fa o yo I manu I le tua ya ina ia sanga yane ayo le tai mai fo manu ya tasi ia I le tūlanga si o tātou watunu ai maise lava fo yo le whamai o loo whea ngai male lalo langi le nei fwoi vai tau o le soi whanga whaatalo whantu Asiata Pio Vaoliko ia te o tau o malava o wheo yo le tala le lei whea ngai ngā taulangi to e ina malolo manu malo mo tau whaletua whio ngai pātele sunga I epikopo ia so se missionary fai whea utalai e fai evangelia po o lea lava le tau langinga male faalupenga o lo faalupe ai se lea fai taulanga ma lea fai taulanga ia e lau wa le fiso e lau le tolo ai ala e tasi le maunga yolo fatalo fatu ona o le urua yaso foi le nei o le nei yaso aso fu aso lo so ma tasi o le masina o mati lua fe lua se furu mare lua pe fa pe fo tau wa mua lo papango I fa ma I ma keise sa Samoa ai ngalo ya o le tau te lua fe lua al taro fantu Asiata male toe amatali ai fo yo le tautua male o nanga ya alau BluTV po le Moana TV ya mo o Samoa le nganta o tantou ya o te ronei New Zealand ya ai so se tafa o le anturo o tou ya Italia o folo fantu America fatalo fantu America Samoa atu moto le Pasifika Asia
ia po fea le tafa ke lope io ina fo i malo tele o a Britania ma tumotu ina Europa fa talo fantu asiata ma le proklame le nei vanga fo i o le afiafi ia se taimi tanto wa fea lungo le tanto Facebook live mai se wo ma pa anga mai o tau e afu ai ona fa lau tele le o nanga e tau te like tau love ma tau share tanto proklame ma lo lava fa yo le favor ia o tau tongi au se wala ngatila o fa pulo le tualima fa malo sa mo fa yo le favor tanto ai le nei manu o le nei fo yaso ile lofa fa so lo tanto ma tai sili le langi tanto sponsors ma company la ko so mo moli fa malo ma nga fa te tele le sa to fa fonga le fa to muanga o le to tonga o tanto Pacific News po talo toto ele nga to New Zealand sa mo ma le Pacifica tu fa tasi ma fa leo inandu ele fionga le to le foi Lorenzo Kaisara suyo le tanto BluTV e tau wala mai ile lango sua le tanto Sione's Market e ai ngata fo ilea e ole unanga le sap sei oriana il falle o Samoa e nai mangele ia to fa filo ia tule asiata ia mar proclame Tautai ai ma lo lava fa yo le faiva ele nei vanga ole fiafi e tato fa tal nonga ma ni ele ni aso ma so nisi o unanga telo wa levo no to mo fa lupo ele no mati ia po a fefa faingo fie ai so tanga ai mai se fo yo fe so ta inga ma fewa inga ia mai se fo le tau wala tu Samoa ile nei taimi wa mantua ma tau tia le albo le fa ma peita e ai nei vaenga o te fia manantu ia se taimi wa fe o to lunga ta to tala no wa ile ta to fa pito fo ile so le nei au na e va ver ese i ele maua le ta to se lauta la penisini maua fua ia ile moto Samoa e tau wala antu le lango sua le tanto Bluwave TV po le tanto BluTV a wala ke va ver wes o to o mai fa to ta alo mai io e ma fa ina ta alo mai o ele ni usila Australia ai manu malo e ona e au mai la io le sua folo ai ngai Samoa ia e ono mo wai se pensini wa o kelo ia o tong tanto pensini le tau o le kankalo la wai Samoa nisi ona i vaenga o manantu e fia o yesi na fa so ai fa lau tele se taimi muli o daya ona le la sa fa ya ile anu to silsila fo ima mai mo antu le tulanga le press conference le sa au mai ai nisi o fa matalanga ma fa maunga ia awale lau sila fia ma malu le tunu o tulanga o yi fa mai so tanto tunu i Samoa valu se fulu lima ia nisi o new cases o le yaso e sele mata utia o le anu le fa mai a fu atu iai o lea o tau sa vali le vai aso wa alfa ungar vaso le te nei le na manu mai le tala o lea le i o atu le aso tofi e tauna antoa i le vai aso a o le tūlanga la ua iai Samoa ia ua matua matau tia o la ua tilo atu le alua tua ova male lua se lau fa soro tua pena i fai numera ai ile fatalital no ngalen fai le tae ona le la ale New York o le committee fo ilea o lo teitai fono ai le fionga ia anga Vili Shem leo ia male tu fatasi male tanga ruenga so fo maloloino ila to le ngafa male va ia tu langa i fa lave tutupu e to tonu o tanto o tu fa lave tu fa fose sa mo wala leva no te au ia fo e me se fai masu o le tanto BluTV i lungo le press conference le male media e fa nga ile sum mana ia fo ia e wila ile tu langa fo ile peye si ai causa ai fa sa vali si ho ngale ole ile tu langa fo ia ila tona fa tautai mai le fa tanga ina fo ile le unmute lo mic na failo na fa facili peta e fo inisio ila to fo i wa longa fo ia mai se o fa sala lau ia ele to tau fa ilo ino la tu so fa sa ma wa no fa facili ngia e o mai le taimil nei pona tu inan tu tala o le fioga to le fo Lorenzo Kaisara ele i maua lava na fisilingia le mafuaanga o le antonu le mafuaanga po wa tau maua fo se mafuaanga na fua ai ona pisia ia si tu finele sta mai taile le fa pe na mua lava maua ina wosiaki atu le aru ese masa mo malanga ese mai ai maua ile le sia morkoviti e ta ina saule tali manino ali tali le committee le New York e o mai le so ele i maua lava se tali mo ti le vaenga le po fe tonu le na afia mai ia le tamai tai le manatu ele i malanga ku tonu o Samoa mai ia ilanto ia fa no fo esele sa malanga tu le va muli le na luantu o kilani ai o si tu fine po si ma fine le
O lea mai nisi o whaamtalanga o whaisi lewa o sa wale toru tau sanga o nei Samoa nisi o na wala au lia, wala au ngā whianga iai. O le tamai tai fo i kerisiano. E le fia kerisiano, ai kerisiano. Ai, o le vaenga la lea na tau tulituli mata. Tau nau ale lo toe, maua se avanoa e whaafisili ai fo. E tō fo i lo upu lou i le komiti, lau whionga, i le whionga anga fili, Shem leo e me se fo i o le sunga le fo mai i a Dr. Tangaloa. Ma o tō o lo whaurulu ai le tūlanga o le komiti le nei taimi. Ia e me se fo i o le tūlanga maa ale o lo whiangai ma utou, e le whai ngofie. Beita, o le whaafisili na o tau mana o e whaafisili atu e manatu. O le avatu e lunga o la uporokalame le taimi le nei. Ia wau te lo na fo i maua mai o tau i Samoa, miso tanto atunu. La wha leo atu ai le whaafisili no fia whaafisili atu ai le taimi o le whaatalonoanga, e le tai awa na lela. Au fiu an mute la o Mike ai kipa on mute mai le tangata le sa whaatotopia musu e whaiakula ka fasili. Ui o lea. O le fasili e whaapea. Whaatupu manantua ele i o e le tanto malolonga no fo i mela i lea. Whaamanta ana le tāpena nei le tamaita ile nei aru SM Samoa. Lea na fua yo na faila na siaki. Mana tuor siaki. O le pre-departure check fo ile le na faila siaki aru SM o umalo na taimi. O umalo nga kaimi le na tautua i Samoa. Ele ia iso na so tanga mai tangata malangatu. Ai ola ofisili. Whaamanta ana le halu nei le teine le sauni o le aru SM Samoa. Failonga siaki. Whaamaka ore kako whaama ia le maua e o markai miringi. Ai ua maua fo iso na whaamau maunga. O anga whea kongu a langa spread rai. Awa utele teritonu. Fato a latu fako a PCR ke ngere i siama. Ma maua ia ile aso lava lea. Lena whaere siaki. Ile aise. O le tautalatu tangata sa maua le whaamai. Ia ma ua iai fo iso umala anga ile taimi fo ile se fulu aso ia sa whaano fo ise ai. Ia oka ngi fo mai inga ka Vili mai ma whaama tala mai. Ia unga o taimi e tela vea ai ma le taimi e mauai oe wa ela vea. Ele a ofisili na no fia whaafisili ai. Whaamanta ana le tu lai neima ia si kenge lea ma sa uni o le aru ese ma sa moa ma whailonga siaki. Longo wingo sia ka ko wambi o fa mai wale vanga ferro rua i maringi kenge pe a fa pe sa o le maulea o ia lea sa ferro rua i mar fa mai ia wa ku fa long fisiri ke lea ko fa ke lea fa long fisiri ele i rua po fele la via mai o le miskeri o nga le o lo tali a o la fa fisiri ka kia ia po fe nga afia mai ai a fisiri anga le sa ungi nge o le aru ese masamo ele maua Longo wingo sia ka ko wami ana fa pene la ile va velu ese mais tama ita ile ai peto e lua ni ona masina fa te ita inga longo winga la ole a fiaru se va ye va ma ke salolonga sa waru ka fa solo le ai lava se vanga na o sa uni ole a fa yona sia ki ese mai tatia tu fa pena fa facilina ma fa facililo na lua na ye fia vatu e wa popole nge isi fa ngofo isi popole isi po lava i o kesenge mai si vang fa ala fa fisi o yini si wa tau reportia o tinga inga wala ngor fa mai o ki les fa mai pesto o a mai ta pena ngale ta to so fu maroloina a wa yai nisi wa tau vaia ni tulanga fa pena ai pe i fo inisi wa fia ile fa yangi ola ko kui e wa ta tu sa mosta mai tu ele sa tu tel ta dia tu fa pena amanatu ta to wol ta to malo long fo mai fa felo il ta to malo e lungo ta to pokalame ya le fionga ya Satiu Sione Tauti ya sitasi fo to mali fa business longa i to tono le ta to tu o kilani nei e ama to fa wa wel ta to proclame pe fo mai ta to fa salong fa business nei O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahau mo lau tāwale. A fai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua. Ta pē lau ta vale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau ta vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foa ngā whape nei.
Ua iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pea mo o Samoa. Whawhetai le awhio mai. We'll see you again and God bless. Talofa voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Mama Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Mama Joe to do my shopping. O le si tūlanga pitasili o le tāu. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaangā le e whaatau ai o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau e le sia sa. Le kia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo fo voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo voucher ua maua le apususi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie. A me se le tferwa I mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo mer cash ona ino o ta maore ainga. Fa te tu la le talo fo voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lu la le tam fai. Pa tai talo voucher. Teki talo voucher. O te toi whaatalofa ma toi whaafera I atu Samoa I le toi taliu mai ai le tātou malolonga o le tātou proklame I hoe. O ni manantu fo I e tua tu whapena. Ia a me se fo I ora mata upu. E whaisi maale ale. A whai fo I e whainia tātou manatu. Ia sala I le whai o tātou manantu leanga o le tātou watunu e peli. I le loto malaya nganga. Ia a o te fia e whai loantu o le ua ma whaatasi. Ia me se tasi o tamali. Boi longa lana tautua, e me se fo I ona whaiva, lofi a au, e le ngata fo I tautua whale kalesia, e o tūlanga fo I whalanga mai au, I oi, tūlanga o talonga e whianga iai maia, ia a o sini fo I o lana tautua mara unanga I le hantuno, le whionga ia Satiu Sione Tauti, e longa fo I o le porkalame ale tautai ia e a meso le tātou BluTV le nei fiafi, ma o ia fo I o le keropor purisiri, ia po le pule lona lua, o le tātou au nanga o le au ai sirian fafi o le Sione's Market stasi o tātou company lago sua wa tātou talo totu ele nei vai ngala fia talo fatu e lo fionga Satiu ia a o karango le sofa Satiu ia tu lo foi ia wale a fio le ua fainga ia Satiu sorry le fio Satiu se o ko pe o sa fa ia ka for le o le CJ ia tātou Samoa lo fionga Satiu fai tale a fio rol fainga ia me se foi o le matua tala mai vao ia a fio foi ia le tauso ia me se foi o lo sina ia male mamalu ia tua le Fono ia me se foi le inga pa io sale valas ia le ua witupu se e foi papa ia il taita ingo Samoa fa talo fa tu lo fio ele ne va ngol fia Satiu e malo fa fta i nga fa lo foi o te Ave fo ne ava no te fatalo fatua ya Samoa lo fa fo mai ma sili mai foi tu sai foi mo ne fatalo no ne tu la ole fiafi ya o te fatalo fat foi la sunga Asiata fa fta I telefone mo lava no mo foi se mato foi tam fainga ina ia fala o I telefone ia nisi foi o tam fainga e tu sai foi male business foi o tam fai ia a o maritina o se fana ele fez tala le tūlanga o nanga o matautia ma le ave o tala e ro te mo le ka filo inga mta fatanonga au te iloa lava le afuanga fatoa a mata o e le ulua I malo ale prokalame le nei ale BluTV o le ulua I malo lava le o kawasasa mai ia te mi foila o e koe peresikenge o talonga le tangapolo Asiata vafitai ua lewa no fia malolo peitai ele stangata anga va mo le foi valaung o le lava lau o tam fai ai lava e fa ona foi le tale ni o te vava ai foi la to mo le alvo lo ai luma mortalo tapolo ai mi sai mo le fa malstino o ia fa feta maleo faneo le pai mano fa pe foi o tamayo le uma tuanga ia tunu ale pe folinga mai le o ia lava se
O ia le sunga Le le pai, pai. i. O ta alofa. O te mai, see, I can see potential i tamalea. Paul mea. Se ia tangata lai alu, se le fautua lai sautua. A o tangata tale nia, te rau te wha moe. Po le ale, le a fo le tau lunga, o ia sausa o aia le pai e. Tau awetu ranga whakapitenu le au ale penina. Ai le o iste mila te mai mau a. Ai asina mau la ne qualify le pai mo te nei fa mo le sia. O le o mau o foitala. O Leaupepe o Leaupepe vai ane le swafa. Pai o la inga whaalangilangi. Leaupepe Junior Talai Lene. Kasi la lea sui fau o whaalongo o ofi tongo tanga polo. O lea sifau tuanga mo leo. Mo le whionga le business. Oi talo fari. So mea fa pen. Afa o tangata ia Asiata wa mana o join i. E te vai mo ai lo matua. Matalio nei e te rina o ta mai fa ngalwa. Ai loa lava o tala whea ngai mau fufua. Na elu la ea wa tu so te taua talonga e whamei mau tupe. E ala no whaon le upo. O wafu e ala tu e whai amata o tupe tia ia tupe ia. Ia a tia i solo tupe. Era tu le whale o ta tia mela tupa. O mea lana e te fuafua iei. A e loa e lava whaseleni. Ia na tau whale le talonga. Wa o mātou ia e ana u talo. O whale te tongi mai o le malo. O te re pore la stupe. Ai e voisi toi polenga le akpau la kou ia. Ai, si, kere aku pau. Kere aku pau a siata. Alo, whawhitai, whiwhia le loto. Ia e le tele faulanga o le tama tuai. O oe o le tama whaavai o le BluTV. Ai mai se le whaatoa a matai na lava o nei programe. Whawhitai tele o le uto e maura ne evano. Ai ono o le tatai mau tele mana o whao tele le tūlanga o le pisinisi. Se whaisau saunoanga. O le umai tau antu le Sione's Market. Ia o se au unanga i mawhai fo i ona fsosoani i le aveina o ni uta o ni whaatau o tūlanga whapena e tele tūlanga o Freight e le nganga vale fo i au unanga nisi o tamali. A o le whaafisili e tu ina sa o i lau o le fo. O le a se vaenga e ese mai ai le au unanga Alesione's Market. Whaatusa ina inisi lava o tatou company Freight o lo o a whiangai le nei taimi. Five time or five silly a tono le pena sao no ma ta ul time mo fano to tele lava company o se mele lei e fai ele fo ele fai un tangata el customer sel po fea fia ia o fel freight company vive o te tala no a emotions market ona e lua lava ia fo ia vai nga emotions market wa launch fo na mo so sani lava business mo we provide the service for we call a shop for you. O le nei vai ngai fuafua mo tangata lai o America, Australia, po i nei fo i New Zealand, ai no fo le lo i Wellington po Christchurch, e lei se matou la laina. O le whainga la o le a shop for you. E tūra matou page nunga le website. O na tau vai le kau o mea umanga i nga. O ngai vidi mai lea, o nga one of our staff were karila of city. O nga kaule e me ke whaia, pe ke kaunga e a piki mai lau whakau mea ke vai iai. Ka ngā laisa, ka ngā suka me pe ngā lai mo prices. O e lafo mai kupe inge, ngā ola ira o maku staff, e whaire whakau, ma mori ere maku i Samoa. Lua, o Sione's Market, e ele service lea e ka o le doa tu doa. Ai sila whaia siata, e le mea mafuai. O wa akaku wo me masang nga vakwa le wafu nei o i le wafu foi i tautu uma nga ngai fa mole a inga o mai ya ko a mesra sa vai da ka ngo pe sa vai wa fa mato a inga sa vai le nu au le ya le wa foi ta o ta pulele o na le yu tai fusi ia na fusi sa votu la fai o ina foi o le la fa ir fu fanga e a vatu ai lu mo fale ta lo fale e fia foi la tau neno no foi nei e fa ngale service le o wa na avat fai a pusa to tongi nei ala tu sa o ala va alu lungo le wafu alu lo sa vai tu fale la inga yo to pusa le wa mai ana ya mana ye tele e sele o e tala vanga le se woka inkalisia o pu va pena wa ta ina to al fa longo me se foi fa fonga me Samoa to fa foi te si mai tu le vanga le na ta ua e mawhai ona tau whai ale whaatau mo le tangata lai whawhatu i Amerika, Australia, e mawhai ona alu lungo le website o tau, tilo i tau umo whaatau, ona whai leo options nei e lua. O le whaatau mai ai la tau ia, ia,
piki o kou ingei, ma pek ma avi. Ia po le au mai fo se leni. Tau te whai ai le ngā ruenga lea. Pek, ia ma ave malafu. O le sao lea. O le sao le ia na Asiata. O le whamama a venga le mo i lato o le Amerika, po Australia, po lo. Ele uafu ele hau ele matou service. But this is the best way we can help them. O le whai o le whakau. Pe whai la kur whakau lunga le website. O ngā makola ele a whakau mengi po whewhara loe mga oi. Makamalo pek, kulunga le wha, alo se vai. Tu sala le la fa te ingo o le no foi la lo Wellington. Fa faingo fia ya va ngol mata upule. O Vili mai lo fa pe mai. O leo ke kilo. O inga ile pack and save le fia mo o ma fa tau ne. Le fo o ma ko ko ngia ko. A le lisi le e ma faino to o piki ka o le ngole. Paula le va ngar ko wa piki ma mai fa tau le. Fai ma le packing ma me o ma wa ta wale tau o na fa ti e lo la ye le va. La foi Samoa. Ele ko eli fola sesiolo ai ngai Samoa ko ko kongir kiuke mai si mea nga le fai. Pa wala mela la fai Samoa o le longo patali taimi la kili vatua. E tau sa ola fa mitalanga le. Ora me ele ai ma se ta se la sa noanga ia Asiata. Atono fa mo nga la valea o le ai pina variation market. Ina ia ma fai ona fa ma avenga. Io e fai o Samoa ine. Walanga o tele a peno ta o taimi mo fan. Ela tu ngaka ile waf. Okay, kau sua felo se vai mai sa vai ko vaku. But o lewo matu sa ilia le wala. If ole kau a reasonable price la vai fu lava. Il ko ngi mo me uma la ku runga makololi ya loli avis vai uma. Wow. Fa pena foi o polo. O va la ku mo le va. E mo se o polo. O malwa able vai vai. Ya mo e lo suma le va. Mo e markirio. Mana ia, e tā ua te le me se fo whawhoka maua se o tātou watuno. O le si ala o whawhisili. O ai tu ainga, le uta tala noi whatau. O le ale tu ainga lai titi o whatau, o le aforku ainga ke le o le whatau. E ma whai ono tau avei nei Samoa. O le uta tala noi telefo i le peongo ke umanga o se si ave masaka avale. Ia po nisi o se container ma vaenga whapena. Whamon mole. Whaftai se ata mo whawhisili. Last, makau tina mulia, le long lua. Sa avele foi le foi. Sa request mal ai nga mga ola ka vale fi ave. Mela mako foi makurola ile American trainer ku ye marka vale. Ko be mala ko fa ka fa makuri ola ola ko ngir contain. Ko be mala ko fa ku moi. A fa pela ese space. Va ko le yo nga yo mako mai me fa ku mo fa ngar contain. So yes, we provide that service. Lua. Por container mako wo nga mako pusa. O mi o pusa le mo pusa la papa e fiku fuku le mi ai kolu fuku fa ingisi la kel e kulua la lunga pusa la po anga ave o fa ka o ka e fu ai me manga o la ko ava pe wa fo ele pe fa ka ngal pusa le e fo o lo mi e fiku fuku ele ve o mai me ai e ave o sin kamera e ave mo va o me ele la o ka pa o me fai. We have to know po uma le container ko nga fa ko murkiuke. Longo winga la e senga ave o me ai ko ave mai si me e manga o ka ave mo la kwai nga Samoa. Malo fa vitai. Ia ona fuale i taimi o malanga le va alalo. Matulanga fa pena e ono alu tato o nanga i tulanga o le va lele ma vanga fa pena le o anisi o lo fa ngal taimi nei. O le taimi nei o lo mato focus la va lunga i mo o le va. Ya, bala. Ai ia matou pa anga funga mau te referring ai pa mga ole freight avenunga valele. En fai ona matou sosani e ave nai. Disi fo vangs ai o tanga Samoa lato servicing al vanga lunga freight. Malo fa tai o te lo foi. O me toa to tele la vo ilanto wo o tau wa pulu nau. I le tai mile nei e fai lo antu le address. Ia ma le tulanga se numera. E ono ma fai ona pe ai se si vaenga te toi fia sau no ia I vaenga le o nanga ma falo telena Asiata o le ta au ala vai at ai le vatu le address o te fa ta au ina lava le nei service ona a ma vo fa I le afo I ta mo fai ta to nei e fai foi a fa pe wa e lafo fai foi lafo le pusa ona vatu le Samoa tu el pusa ma fo ga ko tupe a vatu tupe no lo tanga lai Samoa fo ele vatu tanga toma wale yona tu so le mena le na ma o vai au ye o tu langa la ta mo fai le so swan o termine wa pule alo fa le ele le fo ta mo fai mo termine ona o service ya service ale lo o le door to door ma le at shop for you
O lo ye le mātou website, o ina tonu o lo ye fo. O na tonu lava lo ye whamatalanga fo. Ele ngata fo ilea. O tae o lava. A Sione's Market. E whae lava le live. Every 10 minutes from Monday to Friday. E whae lava le live at tai pule. Mata ina ya luneta. O ia na whae le live. Tō tele fo ia la pa angolo o maina. Mo ila tau la. O elo mamna matele lo whamatalanga. Usu mai tae au. O tae au. Na la pole ele. E whalongolongo ina le website a Sione's Market. O nai whamatala au i ile tu e te mai tai pule. Ia mea e te manawa. Mea whisiri e fo ia. Malo fa. Iyo, se lau pasene. Iyo, se lau pasene le tūlanga o lau wha maninonga. Ia, o le telefoni e mai se fo i pe iei se tuantusi. Po le alawale au wala i fiso o tai atuai. Ia le tātou watunu. Ia tu sai o le whaonga ino le unanga lau fionga. Whaaftai. O le telefoni ma le address. O e maua umalawa ina le website. O le taimi nei, o te le o tāpena ina mo le address, e taimi nei, aolo i le telefoni me umai na pēle website, o ina e maua umai lava, ina le vaangaro le address mo telefoni whaamula mo le asia. Ia, saawara la utala le amtanga o e pule rua. Ia. Te loa la e pule silia ia le lau whare tua. Ia, ai o le pule rua. Ma le fofonga o le tanto ua whailoa. Uio lea. Ia, e le umai o tātaimi. E na o se taimi a mantalea lea ua wha mailo le seunga. Ia, ono le tātaimi wha atūlanga ino le prokalami. Sau noanga whai. E wha mai a ile vaenga lea. Me se fo se tua lalo le manu le tiro. Whaftai atu. Mua lava no whaftai atu le Bluwave. Ono le nea no foam whai. Ono maua Sione. Sione's Market lea no e whaasara lau atuai. Ia ana o nanga pa mo sa mo fo yo la fo sa fa fo mai sa si mai a family ina lo finangalo ia o le meta una wa ma tu la lo tam fai o na mo o to pai se a wala me fai ai ona ma to so swani mo o to a fa fo wai se fa matala wa le tau to mali fo le to pa fo mai ma si ia ma lu fa le o tam fai la le nganga e me fai ona mo se so swani mo ta to Pape na foi la sunga Asiata whaftai tele tau ofisa ma lea no tuina mai ia Sione's Market muli nei am no ai fa so fuea. Ma lo whaftai. O kau whea kwa la opsiri le alango mai ala u wha mantafi pe tau kongeki le Sione's Market le Sione's Wedding. O mea u mana. Vai o Asiata molo o le inoa Sione. E ta ua te. Well, e ta ua te le ingoa o mea o Sione's Wedding. Sione's Market, Sione's Boy. So, you know, Sione every single tau. Fatwa i fo. Now I'm seeing money. Sione's money. After jele mori la ngang whamaroma ngang whaftai i lau fionga Satiu. Ia, te fia te mita te whaisoai. Ia, ono o tūlanga me whaifo ona mi o whaatasi. Mo i la tau le tupulanga. Ia, o fo le tūlanga ai o le whaato whaala inga whaamatua whaiva. Ia, o le tūlanga lava fo i lea whaaftei tele. Ia, mo le tāwanoa. Ia, whaamanuia le tua. Ia, tele tātou customers, ia sili o name o moleu unanga, ina ia moli i Maota malawa, o na i tātou a inga i Samoa. Le velala akele me makakor maku a inga la meri mai antia. Le e oi for Sione's Market, a leo mai antia. Ia, a mau fo e la longo pui li, whaaftai tele, ia, manuia toi taimi o le nei aso, toi fo i meli tātou pokalame, pe a mai a ia tātou whaasalongo whaapisinisi nei. O le Goodman Freight o se tautua tau whela ua inga Maota whaamoli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma kili vaina fo i boru po o sa vai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Vali i whipule ai. I le orwa fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orwa fitu, lua fitu lima, fitu toru valu. Mo disi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Bluwave Ngalu Moana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus.
We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific. Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight here to Farmer Joe to do my shopping. Olesi tulanga Petelo le tau. Ole la fo me le Petelo lo. Ona fa ngale fa tau o lo e nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai sa suma fua tau Alesio sa. Ni fia foi sawe mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo fo voucher. Ila wana fa tau ma me te mga ai. Ile voucher. Tai mo le talo fa voucher o Maua App se o fine. So se paro loa fa ngo fie. A me se le te ferwa i malo telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino do tama ore ainga. Fa te tu lava le talo fo voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le tampai. Fa tai talo fa voucher. Teki talo fa voucher. O le Goodman Freight o se tautua tau whela ua inga mou tam wha moli Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingaloai. Ma ki le vaina fo i boru po o sa vai. Wha afso ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Vali i fpule ai. I le orwa fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orwa fitu, lua fitu lima, fitu fitu toru valu. Bo desi wha mtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Toi whawhelo i atu matoe a whaatalo whantu i lau whaafonga maua Samoa nei vanga o la fiafi taimara wanti lea o antoe luas for minuto den talo le tu la ono ele tautua foi male unanga whaawau o lau Moana TV po lau BluTV ia ele nei foi vanga o la songa fua a soruso manatasi o le nei foi masi no manti o te fia e whawhelo ai matoe whaatalo whai si o uso tu ofe i oi ma por kalame whaawau ele ngata o songa fua ia maso freile foi pe atu sai masona finga ngano ia le fionga ile whaalangilangi le fionga ia Leaupepe ia ia foi o le pulisili o le tātou titi South Pasifika ele ngata ilo le unanga le Pacific Forum le talo whavauta ia ai mese fo nisi lava o unanga le tia marketing ia whapea foi ia le sotanga ma le tātou waonga le OCA mai le vaenga le tātou Fono ia ai whapea foi la ia le tātou Ocean Net ia i tonu au te ronei fia whaatalo whantu mo folo whantu ilo fionga Leaupepe e tate lio e whaatalo wha ilisi ta malo ia malo fulau lau to Asiata ia ona le fia o le mo le no tatu mafuta ile ta pokalame le studio nei ia ona le awa mo fo le malo se pe ona ia fo tu langole o le famai ia o le alae tu langa nei o le fo mai ta watu ia na fo fa fo si lo malo si il time nei ia fa ftai le lo fo le tua ia o lo fai lava ona fa tino tautua ia pe ona ngalu e fo nei vai tai ngalo fikau mas ka o watu fa for ofisa fa urupa e pie vali de uro tangata lau waigo ya fa ftai o le fatu au lo nei o le fa ulunga le o talonga a tapolo a mo le Pasifika e po Samoa fo to New Zealand nei vai ngala le penina le vai ngana vole va talenta falto ina le ina vole va talenta to ina o Satiu io faftai na le foi e pe ana ta foi pe o lua ni asto na io usu foi le tai fatai tai talonga ale lai mai te watu le fa pe mai a Satiu se fa ya nga ye o wete fa mai ya sa pena pesa o atopa o talonga e alo lua e mana o miel tu o lau atopa o fa foi lau ta vale voi le na me zilo le o mai sa o ala fotuanga ya me tas fata yo le fato amata tai ya yo tama foi la ya alo ta polo pe yo le ta original ainga ale lua li tolu na yaso ia fato am faina to foi mai le fane
Ai ui o le. Ia, o ngā ia o ka polo la tama a o le vaenga Sione's Market. Le nā fuai. Ui o lea, whawhelo ai. Le tausala, ia o le tua fine foi, ia o le fionga foi le tamai te pule. O le vaenga le soifua maloloina. I lalo le porkalame le fono. I nei New Zealand. Ia le fionga le tamai te pule. Ia Janet Masoe-Hundal i lungo le tā porkalame. Si whaatala noa. Ia po ani si o vaenga tā ua le te tupu fai ungore nei vai aso. Ere ngā telia. Sei whaeto e staff afisi le tūsa i o tūlanga le tupu mai Samoa. I le wha mai le pepesi si o tātua tunu. Whawhelo i atu i lau fionga le tamai te pule. Lau fionga Janet Masoe-Hundal lungo le programe. Ia mua moana o whaatalo whātu I lau sunga Asiata. Pia foi lau fionga Leaupepe ai maise le paia ma le mamalu o tātou atunuu. Ua whaafonga mai le nei tūla. Ia te whaftai tele mo le nei awano tāua o Maua. E whaaso atu ai nisi o vaenga lo I aile mato tautua ma au nanga I o tātou tangata Pasifika ai maise le malo. Ia, ma te whaafeira I antu ma le fionga I Leaupepe. Ia o te loa ua tasile o tamali I fo I o lo tō ngā ruru e whaavālua. Ia, meise lau fo I la lo au nanga le tātou Fono. Ui o lea. Ia, la whaafisili atu ia ono le tūlanga le tātou taimi ai mana tu ave atoa le tātou taimi le tutoi o le afar prokalame. Ia, isi tātou whaatatara noanga. Staimi fo isau noa antu Leaupepe. Whamana mo le lau fionga le tamai taipule. Ia o lea se amata mai Samoa. Ia o lea te wha vailolo I nei New ai o te tali tonu. O le tomai le lau fionga. O le tomai wha ale soifua maroloina. Tau mau maini au o tonga I Samoa ai o le hafo iso fina ngalo e ono wha alia I tūlanga o le wha mai o matua vave. Talu ona manu mai ma mau I Samoa au o matua vave la vale pepesi o lo I ele taimi le aso fina ngalo. Ia whaftai mo le fesili ia e mo li lava le whaamalo I le tātou atunuu Samoa malo lava le ono sai. Ia o le talo sanga lava le nei au na vai. Ia tātou si tai tu la fono. Tātou rules o le restriction ma lockdown. Tātou si tai ai. Ia sa ili se fisosuani pe amana o mia wa ail fo mai o fisosuani a wa fo I ni a unga o maua e tato tangata I winga le nei wha mai ai o le fautuanga o le nei au na vai ia usita I lava I tu la fono ai a lofa le atua tatalo whamanuia tato atunuu pui lava I tato atunu awa fo ile nei time I whaingatā. Ai tato ngā lulu I whaatasi awa e siri lava le pui ana I lo le tautonga fitia. Janet whaftai mo le tūlanga ai o le whaafisili o nei e tautonu. So tele nei o tātou tangata o lo mafuta mai tātou pokalame mai Samoa. O ani vaenga e te tau ona lātou tā pena I pēr whaapea I te tonu lava Maota malawa I tūlanga foi lele what type of medication o anisi natural herbs pe wai wha o te whanonga tu resi vanga wha mai nei tele ti polo to anga whai vai ti polo o ani vanga mwheona e whautua ai o mea lete I loa o laim mwheona maua lava I te tonu o nuu maainga ia po hafo I toa inga whala au e te tau a whai o le Panadol. Sei whai sina whamtalanga ina ia mawhai whai on tāpena I la tōlanga I leo toi tele teimi whai lena whaina a ngā I whare mai but o mea whai ona nei teimi au lockdown. Yeah, in terms of care kits, preparation, mole whamai ma le spread, talosanga atu le, in terms of medications, o le Panadol, o le paracetamol, e iai fo'i peo e saunoa I Leaupepe ti polo, the lemon ma le ginger, e le lei ma le vaivela for our drinks in terms of medications, pia le aini paracetamol pe Panadol. Also cleaning products, mere, wipes, sanitizer, just cleaning products for the bench of the taufale or the door handles. If you can, masks. Masks will be very key resource to use at this time. Mo tato tangata I Samoa. Malo whawtai lo whonga le tamaitai pule tu sai o lo whinangaro lama.
o te io ina lo fina ngalo wale sa o wai nei le press conference le sa fai Samoa I lungo le Zoom mo le tanto New York sa fa ma fai la vai le sunga I le forma ia Dr. Tangaloa le vai nga tonu ale fu sa no ai le to fina Janet e mo o mia le fa mama o lo to fali o lo fali wala ngol mele tu pu Samoa wa kau vavele le Russia nga yo il fa mai e fai siaki o lawa mai sa o fautuanga aua e fa longo ko e le hengi o la fa longo nga o le mai lengi symptoms ma e te le close contact pesa e around the area e fa lo mai le sa ya isi ma fine foilia aua le alu fua e pressure all fan mai ai no fo le il fali e la mal numero le a o batato il menta upulea wa o te lo o ke le lopo ale ma erka o ngi usilo numero te vilina mo nei ai ngai tua o le iva fitu ma le iva tasi numero na lu ale fa fonga mai ia maru sita to tunu lu te vai to ia e ta wa fa tai lo finangalo e se vai ngon fa mai ta fa so ai e ta te o tu se vai ngalo fora bip ia le masalo o e paule si vai nga e ta te ona o vai nga ia le la velman la mo o Janet ono o tulanga fu I peila o ia inga ia o le fo so ta to tunu le mela fa ia tu lockdown man matam fai eno no fo lava I tono o fale pe lava tanga tai to tasi e alu fai fa tau ia wa te mine o te loa la fai tau fai yo mai o e fa tino tu langa ye if out but based on your experience for motato nei Janet I fo tuanga tu langa fa pe na ina ia restricta ia po afo inisi challenges I inga wa tato e matua le masani lava melele o le no fo fale o ani me vo ia ma fai ona so ani lako time management I tono inga ia wa taita ia fatu ole o to ole tus fai tau e to fu afa le ma tus pa ia o te mine te fa po toi fa na pa a mai pese se foto anga Janet ia ono me mana ele ngata na fielo lo so fu malo ia mata fu tau a fie mal ma fa ole fer wa I me masanin fer wa ia Tai Leaupepe sa o lava lau saunoanga mai lau fautuanga. If you can pick one person, tasia tangata mai le ainga e alu e whai whaatau le ainga, that's less risk for the family, less spread of the virus. Ai ono sa I umatato I tō whale. And it's a very good time to use to be locked down at home. Revive your mafutanga maleali'i, mafutanga malo ainga, and just stay in house and be together with our family. Sia maua ia wanoa. So I really encourage you to use it. Aro whaftai lo whionga le tamaitai puru te loa te lea fo se le so na wai maua mai tantou lockdown nei New Zealand. I tūlanga a me se fautuanga sa o le iyo. Maua le ava noa te no fole le le fale mafuta I lo to so ia le vai sa vali iyo me mena le na pepesi ma afia me le fa ma ia le ala le na afia me le fa ma fa pesa lu finga lu nga sa wa ai afia me le fa ma ia nga lu ingu ava zolo manu o ka se fa ngo ai o yo le ia tato o ye tu lango le o nanga o lo ia ia mai so le fa mo fa na to fa mapu ele fa mo o lo ma le tanto wa fono ia me tu so fo ma lo ina ile so fraile me la sto nei fa mo le Janet ia o le vai aso nei I le aso 25 ma le aso 21 o mati ua fuafua ele fono e failma to vaccination drive-through I Malaiola I Maangele ia faile I failau tui mua lona lua booster po o le tui ala walo I le tausanga 5 I le 10 tasi o tausanga. Ia susu mai e whailau tui. O te fia e whailo atu e maua lava lau voucher pea whailau tui e le nāhaso. Malo whaavitai. Ia, malo lava whaavitai. O le ase tūlanga I le sila whaale soifua malo loina alo fionga le tamaitai pule o mai tūlanga I tantou Pasifika. Ia, po tātou io Samoa. Mai le vaenga lea o le tui ma vaenga whapena e ui o le o tau tatafa mai ma tau tilo antu o matua maua lunga le tūlanga o yeila tau whaitu. O le ase sila po le ani whamaunga le tātou lava soifua malo loina o le leir ka kongu mela o whaasoro solo inga le leikele po o mo mia whaale lei whamole.
ole le lava tato numera in terms of Pacifica ai e mawhai ona whaaleleina. So we encourage everyone whaamalo si lava leo mai whai tau tui. And ole avanoa taua Lene le vaiaso nei, le aso whareile ma le aso tōnai, e su mai whai lau tui, maua lau voucher. Awasia yai ni vaccination events. E tufa le voucher. Tautai Janet, so na whamautu lava o Malaiola e whaatino ile le tato vaccination drive nei le aso whareile ma le aso tōnai. E mwhaiona e whamautu mai ia tato taimi whaamolmole o na masalo to telefo e whainga luenga ia o la fo ea o ngal whanau o a taimi I tūlanga whapena ina I fuafua I nei mātua ia e mese fo I lātou o lo fia o atu e whaia lātou tu I whamolmole. Ia whaftai mul whafisili ia o le aso whareile e a mata le vaccination drive I le tau le tolu I le afiafi ai uma I le tau le fitu o le aso whareile lea. A o le aso tōnai e a mata I le sefulu I le tae au ai uma I le tau le wha. Ia, malvainga muli la whamolmole Janet. O lea yeile le advice le au mai a whapea oe na e positive le COVID. O lea tonu a whapea last week le no malosi ai. E mawhaina watu e whaisau tui po I eise stand down period foi lele ina ia lava sila fia le malu la tunu wau teiro o to a tele lava nai o tātou tangata I South Auckland. Lea sa maua le COVID ia January o fo ia February ta tonu fo ia March pe mwhaiona e whamautu tūlanga lea. Ia lo mawale advice my the Ministry of Health e yaile stand down period e tolu masina 12 weeks from when you were positive. Oh ia mana ia la le Asiata. Pero winga la lo sunga kuri do. Ngai ve ia di po. Wa ma tau fale o le fatua a to le vai aso male afa. Talu na test negative lo na winga na ele mfaina fayo matutui. Lo na winga. A mona yo tatu ainga a matafua mai lava oi ia lau kol masina lau tolu masina pe tatau ona yanga va ona mai fatino tatu tu e la soto nai ia nei te fu tatu na mai va tu le voucher ya ten ia ai fa ya tu lo tu ten ele a ngale vaccine pe fa pe te wa le fatu atasin masina taluna covid ai sa lava faile tu ai sa fosiro the stand down period e tolu masina pe se fulu lua vaiaso from when you tested positive. Oh, no ingala sa wo tau fosi mai au me I a le fato ai anton masina o notify si mai foi le ko lo ai pe wo ka ke ri mai this time. O le se fa visili. A mo ha tu pu mananto no fa visili le fionga Leaupepe. Manto nei le wa afia le fa mai po tanto uma malesi va ngala mo musu e fa ilo wala to wa afia o e to la via se le fa mai ngai isona taimi va ve ai po o yai ko ke kai pe ofisile Leaupepe awa una ile o le tuil ai o le a se umi mai le taimi wa e recover e tatau ai pe e ke pasi no male positive wa uma ngai la via fa mai wa pasi ke re ko la vea fo ia po le lava system pe e ia se time fa tu langa ina nga ko la vea fo ila ile o le se fa tu nga o se fo malo ina di tu re fa mon Simon fa facili the advice from the ministry is we can e mafaina e to e maua ile fama but just not as worse or it can be another variant o le fama ina Omicron but another variant ai so na time amor mole wo la ai la so na taimi le la o tali se mo e mafai ai so na tau taimi malo lo foi le se ka va sa ai foi ko e mo wai la ia pe e mafai ana to e mo wai le se ava yaso. Oh, not that I'm aware of. Te lei loa. Io o ta wala va sili le. I will research ia. Ia vai lan man ia. Te lo pe po fa sili dia. La ngolo upo moni. O te le popole pe te to e mo. Sa le le ia. O ai o me tu atu. O te le to e fia mo. Nei, o le mana i o lo o mainga tu langa lea. Langa le fua pe wa wo vai. Wa amata foi la ia na pe wa relax ai male tu langa foi le tam fai protector to. O le sei longa wo fa fo mal fali. Wa fai mask.
a tonu ta ua lava le fo fa mo tu mai channel e ma fa yana to ma wo el fa ma ai pe wo tatou taluna umana maua ia o pe ia le ia e ta tele tinga ina tele ia no na winga ato e saufu ia le fulu masania ai it's better safe than sorry le winga na le to fa tu la utala ai le fo ia jana de se vai ngati fi sau no ai ia ona le tato taimi ai te le lava nisi o matoa o nanga me fia whailo atu a whailava e te fia manino iai o lo maua lava le avanoa te bala au mai ai ma whawhisota i mail fono no mato whaamala malama atili atu lea i le mamalu o si o tato atu nuu ia o le numera o le fono o le o valu se lau tolu ono whaavalu o valu se lau tolu ono whaavalu ia telefo i mato au whainga luenga Samoa a whai te wala au mai, ma whai lava ona e talo sanga e tala noa tangata Samoa. Whaftai Janet, whamanu no tua no tu eva tua lava no whapea o lena e tau sau no mai. Ai o la tu eva tula u whawhisiri lea, i ona la fotula ia leo sisi vaenga te tau walunga mai ai, o la whawhisiri. O alesa i tara noa ta whatara noa mua, i le vea sona jenei. I whamanu ianga lau tele o no maua i la tau pe i lalo le fono, pe le i lalo fo i o le fono. Ai o te lole fa fo me foi ni so ilanto o lo ilano le ole so fo malo lo ina le fono members ale fono ilano le healthcare fia la na tanga te fa mai e sesiona special treatment fo ile se so so ninga me se la vai lanto ele me fa yona avita vale tasi le avita vale e ta what e fa yona mai ele o nanga Maota malawa e fa tino ini so siaki me vai fa pena fa mo mole. Ia lo ia mato fisoswani a inga o lo ofia maua lava fisoswani le tuo tau mafa. O le tasi tule al mato a o nanga i mawhaiona mato wha o ina atu le pusa mea ai i lo Maota pea e wala au mai mus fisoswani. A o le fisoswani lea mua tato tangata ua wha anofo e sea in isolation. And you don't have to be a fono member. So se tangata lava o loo whaano foesea, e wala au mai mo fisoswani le tua tau mawha e mawhai lava no mato fisoswani i lea a inga. Iai foi mato pusa rats, rapid antigen test, e mawhaina deliver atu pe arrange mo le a inga me siakipo e maua i COVID-19. Le loa siata. Whaftai o lauta ua Janet tu langa i o le whainga o le rapid test. Ona e te tau whiona sa o le lele whatinoina. Tonu lai se taimi, se aso. E wa tauta o e pu e whale lei mai i o le fono. Ai whai e Janet. Le whatinoina. E Janet. Ina ia i roa le nei o tatu tangata. O le whainga le o le rapid test e te tau ona whai ei. Ina ia sa o le result. Nei te iwa e musu e so o ngā sei tūlou. So nga tu teli to tono o lo wisu sei tu lo ia le vai vo ia ia ale o mo mai ia le vai nga tonu tonu ina ia test ia pa fa tai channel lo mai e ma fai ona mo so swani me ai e ma fai foi na mo so swani e vatu e ale rat test ma fa sino atu fa sino ina ia test lave ele a inga ia ma mautino ai o la negative o yo la positive ia po negative fo ia ma tu langa lea leo fa mautu mai tu sa lava pele o ia o tonu o le pokala me foi le fono pe se mempo le fono o le ia le so so ne mo pa fa na to isolate vai le numero le over se lau tolu ono on fa valu tu si le lalu ia foi ni o inga o la isolate la vele o lopo femo o to so so ni fa so atu ele numero na le fa mai channel fa so so ni tu fono. Ia le na chana sa leva tu e fa ma vai mai to mo volta to no les freely tau tu tele no les freely o lo mai le fia file ile fa mo ai mai se fo o le aso to nai ai e leva tu ma o se o te mana e va tu fo tuang wai e me se vai lan to le mai runga pro kalame le vai ngale tau fa so o le fo tuanga se la fina sa ili fa mai o le usi tai lava fautuanga matatalo ai tu fo i male ai savani ile isi ai ma o le pole vali ia ka ua i ole fa malo si le au mai
Io e hari mar me ka ole ai savadi I kuranga ne tatu Samoa. Ia la foto chan. Ia e tau lunga mai sau no nga ia ma fa umali tatu taimi ne fiafi. Tautai la Asiata malo avanoa ilunga tato Port Kalame le netu la ia momoli atu le anga whaftai man wha malo me se foi le mamalu pa ia o whafonga mai le netu la ai pa mole pala au mai le numero le fono pe amana o mia se fiso swani ai ale I whailau tui wha mole so mai le tato vaccination event I le aso whareile ma le aso na I whailau tui ma mawalo voucher whaftai malo avanoa. Ya, manuia tau rumanga ne fiafi fa tai fo imol fa no na lo tai mi lo fionga le tamai tai pule I lungo le tanto por kalame tanto to e fei lo ila se fraile mo le tai mi alo fa tele tu fa soi foina. Lo fa tu soi foa. Soi foa. Mana ia le ta fa tele tele no nga le ai ta tele yo malo longa lo pepe e le giveaway no mana e fia e fa ya tu mo ono le la vai le I fa ya tanto giveaway an le BluTV ia lango sua le Bluwave. E se lauta la petro voucher mo Samoa I le pamukesi ale Maota Samoa. Ia la vai la ia tato Maua I le mo le afio ki le fio ai le mfaina na fio. Ia pe ole ia tula le mfaina fio ia le. Ia ole tulanga la ia le valu tae na I le lua. Ai le foi la fa mautu mai lava tulanga le o tatu talnoa. E to tasio tangata ia le fatino uma mea le mana o mia utu ta vali vai le fatau awa o tatou e se le masani o tatou vile le e o la luta vali tau vai feo soi uma tono ta vali o te leo lopo le o le hale tu langa I zones o matua tau fa malusia po la lava e na ona faata ai o lai tutu wai leo ma wha pēr mai o where saune te o whete no fōai ia I le taulana e sopo mai I alwe wha o ngār whalo loa le ia te leo malama le lapu o wha malo sia tūlanga o le tūlanga tonu lama le ala o whionga le Leaupepe o le iai e toi tele fo se sita wha asoa iai le fo I mai ai mo le tani o lau visili e sa o le lei o la pei wala uto e wha manantu ale mele sa la tō mai mua ai o manta alia fo I polo ka leo le taimile nei e paua le whaatanganga fo I leo o ele te fialu ia pia ma le si tūlanga I le ATM ona ele o maua le service le nā inu itua a kai inga ANZ wa o le Western Union ia manisio I lantola o itua lava lantou ATMs ai paula na ai matua mata itui na le fo I malo le malo ai o le antele le si ta fa so pe fo I mai ia ai mesela mar fa nga ino le onanga le talo fa voucher I Samoa me se fo titi sal ai o fa facility mo o tole ma futa me temine e o mono fisili lea tanto me il malo longa ia o ilanto o mai sa o fo ia lanto tali fisili lea pe a yengi se sa o le anga va alo sua fai le tato se ia fai ala vai le fiafile nei e te ono manu malo ai ile se lauta la e utu fuai lo sa ile Maota Samoa lango sua e le tato Bluwave e le tato giveaway le na ile nei vai ngole fiafi al fisili le la fa pe ia lango le fisili na mai le fionga ia nai o le fisili dango tusi mai luma yo ka ko wa sa wa first come first serve e foi mai lo le tanto wa adman tanto fa tan no ngale na so mai ma ia tanto wo le fitau va nga le poi sa dango ilisi mai po ai ia sua fa le au fa sala la wo le BluTV io e te tango e tusi mai o ai sua fa o le au fa sala la ale BluTV I lungo le tanto wa fisili nga tusi mai o lanto wingoa ia o lanto o mala sa o lanto tali anu lungo ka ko Vili e Vili e fo ia a lete e so vengo fiere ko nga sera ka la mana ia fisili awa ona o lo fo tu langa le tali a faila vasa e to anga e te mafuta mai I fasalonga le tatou a BluTV la Tautai ia na foi te lo tonu tangata e fainga luenga ia mai la tau malo fai mai na tonu lama te tangola e tau mai ia ingo I lanto uma fa sala lau ale BluTV le na pai ke wa sa o malingo sko ingo o Satiu al malo fa pa uma tune ia ole na tangola au mai mana tua e tele mai na ole tasi e te tau le o fa pe atu e o vantu mal tasi
ia o le la wa vatu le ngafso ke le ngafso so nginga le wa vatu o vatu maltas ia o sua fa uma lava ia o le anga va mo se ia o le ala tu la tato fo ila tato anu tato malolonga tato anu tato break ia to fa wa le ma lau le tato unga ia pe a fo mai ia il tu langa o le tato proclame le fiafi Bluwave Ngalo Moana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalo Moana. Live and breathe Pacific. Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Alesio tulanga Petelo le tau. O le lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaangale e whaatau o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa suma fua tau e Alesio sa. Le fia foi sawe mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo fo voucher. Ila wana whaakau ma me te mga orai. Ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua Maua App se wa fine. So se paro loa fai ngo fie. A me se le te whai ma le telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash. Ona inu e ta mao le ainga. Fa te tu lava le talo pa voucher mo le foi au nang fo pa tai. Ma lo la le tampai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. So e whawhelo ia tu ili tui taliu mai ai o le tātou tautai ai ili nei whaiwanga o le awhiawhi le ua mauatu o tātou whaatalitala noanga ia le nganta o le sunga ia Satiu ia whapea foi ia le whionga le tamaitai pule o le soifua maloloi na le Fono ia Janet ia o le uto e taliu mai a o e tau mante ma tau paso ai lo mawhau ia e mesia o e le whatua e punga mai ange e makamaka le vaila wa e kami solo te tau mawhai esu po ai o ia i loa le tangata sa wha maoni mai ia masia tātou proklame e te iloa leia i lava po ai ia le au whaasara lau sao a le tātou BluTV uio lea ia asau pia lau tati e ngā o ngā keke o le vai umi o le tātou wati i le wha o le winga o lau tala ua lua se fulu minute te ai le ono o solo inga marpa Leaupepe kauringa Nei, te loa. Ia, o te lea paanga ta pokalame. Ia, ua maasani le tato au fasalau. Nena, tonu mula. E whai alas tō te leo i lato langa wa. Ia, o se lau tā la e utu e tā vali. Ia, le nei teimi o le lockdown fui. Ia, martaung tā o le pensini ta lua i le tau a Putin le whai te mine. Ia, e matua tā ua ten. Awa mantua. Ai hanu la fotu pe utu ta vala to wainga. To ate le ongon alen mo fua I lo ma futa malta to pokala meneas. Le na tonu lava lo winga ya to 5 minute le tu inantu. O le nga lu el tat auto te pole ele o maua. Au le lava ilanto wolo siakina. Nga lo ko mengi mai luma. Ioi. E ko mengi mai lunga ia tu fantasi o ia sa o mai la tu tali. Failta to Vili no manu malo. Ai se fasina tanto tamai faso. A o meta upule. Le sa o fa tata tu le amatanga o le prokalame. Ai foi so fina ngalo mana ni so ilanto. Ia fana to o mi mai so fina ngalo le lei. Ia o fo ina itau le po malafo. Ai ta to te faso lo tele. O le tulanga fa mai Samoa lo fionga Leaupepe. Ia ele se si tala fo ile le o la o tau nu fa mai o Leaupepe.
Valus frulima lena faadia na lela. Ia, mai le se lau walu tasi le sa wha mawina mai le sona nafi. Lono winga la, ia ua pasi aku ma le lua se lau. O le fesili na o na ue wha leo i le press conference, ai peita i le i mawani awa noa. O le fesili le fo ile le anga wha apea i le sau ngei la ke nge le ala aru ese masamo. Oi tau mo mai fala ro fo la. Anga le sau nei le tene ia te le tau atole no se tene au na ua wha lau tele to telo i la tau nai te loa hu am talking about. Ana le sau nene o le atu umuli masamo. Maru failonga siaki lea o le o aia inga ma requirement o le o lana malanga isi. E whato ai loa ina o lea ua auki ia le wha ma i le community. Lono winga la ana whatua ia la ana fika pe koe Moses i masina. O lea o fea la atua i tu ai wha mata e ono maua fo. Nā so tau silfia leo pi. Asiata ma naia i tu langa le wha leo o le teine o lena luatu e whailana siaki. Ono le la toi fo. Yeah. No wingo le teine wo levana no fo Samoa. E le ia luatu la le teine le malfa mai. I Samoa. Le nantonua. O le wha mai e le wala na luatu wai. O le atu va le tutonu. O la fo i whiwa i fo ia va lau o loa. E a vatu o loa. Ia i tutonu o Samoa. E wha pena uma le wala na ui mai e le wha mai fo i tutonu New Zealand. I le tele o ta penanga New Zealand na wha atino ina. Mo le puipuinga. Na sao mai lava i alfa mai ona e mana o miele o mai o vala o loa e au mai o loa o mea tau mafa o loa fe whātau inga e whapena fui la Samoa o tātou na mai va lele e au mai tangata New Zealand o toe fia fo i mai o la e o va lele ave tangata i Samoa o tangata anu o Samoa o toe fo i Samoa o la foi o atu va o loa e a vatu o loa e whapena umale mena laina o ese melfa mai saina le amatanga ma o atu isi atu nu So, mana ia tele. O le teine lea. O la sa huni e toi foi. E le ai ama se fauta teine lea. E le aluatu mai. O le wha mai. Na aluatu va lele. Pena aluatu va lalo. Pauna la wala na o atu ai i Samoa. Ai o le wha mauti no mai i. O le wha mai o lau i Samoa. O le paule tūlanga tutuloa Asiata. Tele atu nu una o le wha mai. Na vavena mōta ngata maliu. A le foringa mai. O le le ele ia la sesi wo o tūlanga na ele finisi o tinga ina ia o lono winga la pe tau lo mai ele leva tele lana o atu pe fa pe e mo ia tele o cases ia vai ata tau duasfulu afe cases o la micron le ia le aso pe fu ia numero sa mo la ia a paula me fa fetai e fo i ele au wala wo mawai o le ta pena sia misionale sa la tu fa tino le ngaluenga fa misionale sa mo tolu tau sanga e ono foi Samoa le la toi fo i America America le la toi fo i lo matulu ya la toi falantes ya masalu na peisia mai sesi ya o pe o tulanga la mau tulana le na tonu wa se no ai Leaupepe le wingo la utala o le foi no manta i le video na o mai ele mafine le ele tu fi wa pe no fat o le yangi me nga kia sai ai o mo va vena fa ilo mai le to tele ya o le foi na ma wor fa se fo ia al fenga ma lo mani si o ta o no le tulanga le tatia la le vanga le o le mata upu te mana o tau tuli lo no winga ele ai la se me ala anta to tau e fo le pua ma la fo ile ma fine ai wo mana tua langa le wa sa no wo mana tua le taimi le na to sa wai le outbreak le nei wo sa wa ma fa ma no fo ni usila mana tua fo yo le na ma wa mai le tanga tai fa nga ruenga ile company fo ile le shift i au kilani lena la to fo ile ave me ai lungo va lele mana tu le wala le na to sa wile outbreak le nei le my last year le o mai le so le nga sa wile delta o va engalana ia la fa tu la o mai fa so le wa o tu la fa pe ele o te tau fo ina manga fa nga fa le fa to fa la inga ma mano le tu se fa tu ala utala o tele ni tau sanga le fa fo ni so la to sa man to fa nga luenga ile New Zealand ni nei o nga luenga la sa uye va nga le loading va I was a load le ramp in nei au gilan le ave ato tono va le package la na va nga o na le ave sa wa ma le package ia load lo man to i kange fo ie le ave to o le winga la tala e na ona tu o le va le o tau no i se keiti e fa foloa lunga lo ma le au kilingi e o e kilingi no fo va anei
Now, le o te whaanta tātua, tasi lea vaenga. E ono sao atu waile whaamai. Tau mō mai. Tasi lea vaenga, e ono sao atu waile whaamai. Ia, tato o nei vaenga whapena no na watu i au tafa. Ai le whape fuilele o mawhai atu mala whionga e Leaupepe. O le awara sao. Ai o le winga la ono unau nau whaamutia. I le sau. Ina ia tatala lau whaatoa whala inga. Awana i wha pō mo ina tolo. I lou mau tutu fo ile le lo sa i maro le fia o pai mala fai tasi le vaenga o le fo ela tu ala o loa mana tu ala si tu fa ke pala a o vai anga au kilingi nga le fai le taimi o tu la nga tu le taimi e te le ala tu fa ato anga le solongo rongo fo kama nga fa fo le si vaenga ko kongu pum nga un kasuia o me kasingi mai si vaenga fa pena le nga tuli e afo pe se fulu a minute tu ai e ona tu e servale le delay e costa company o tala no tu vanga le tasile o wala te tauna sila fo e ono mafai ona avantu ele fa mai to tonu ese mai tang ator passes e fenga tai ona to talia ina langa e tato mafau langa Samoa ele yo e fa mai le la o atu le la tate vai fo ila fonga isi le o tua I uma le nei teine si mafine le ai ele o malama ele fa pena fato al watu vai asonte nei teine le Samoa ma le fa mai ai o tolu tau sanga o no forte ne fa langa ngal wenga yo ele tangata na watu mal fa mai a fa il va lele pol fa alalo ele fa fona tau fia ia le watu va lele ma fa ma le watu va awa fa fena supply atu me le mana o mi Samoa fa fena supply atu ya medical equipment o loa mana o mi wa ile fonga tau mafa o fe fata wa inga e fa tinoa o le me voina na lena o mal fa mai ni sila au se talia po ata pen nanga tatu te faia o ia awala sa me fa mai paul me fa tai na wo mana fai tu yo to tele o na yo tatu tangata Samoa le foi mai wa ile isi so tingaina ele o ye se si wa maliu lo na winga la wa lava ta pena na sa fai ai avelom fautuanga tau fai titi fer wa a fai sa masena lo mali sukar tua oi ia wala au ye fa ngato tingi lima ia fai ni si tu langa ai au to fe ai no for fa tasi tanga ta lo fa tau ia matulanga fa pena ai me sa pa ye ni tina mata mama tua o lo tau si ni matua tau si tono mota malawa fa tete la vala va tur fa mai ona e ese foi le react ai la tu matu le to man lo si o la tu tino anga il fama ia ma o se to fangu foi mo to telo tanto ia i tu langa le o le to anga foi ele ngate na fama ma au matita ia o ta ele foi ba tu le pingo la tala mai e ta hua o le fama nantu mo tanto o yo le langa le pasite i si le fa laki e mai singo si ta to mo mo felita to se Leaupepe ona to me la ia fa go tanto fa so ai so fina ngalo mana ila to le mai la to fa so yo elu o le fa mai o le va ngai Samoa ai o le leo kanga kai fa siaki mana ia lenga afu ile me o tupu mai anga le sa ungi sia to fino le aru esi kusa o le o pe o faia mo si kaulanga foi e tauri lifa uma ya ele nganta ina mau ai wai tuar fa mai ai pe walu ai maletele ole fa sea o yo le tato atu fa to auto ma fa il tanto Vili le ole sa siata o le ale tali sa o o ai sua fa la fa tato BluTV o le tali sa o lava o ingoa le fa sa la lau ia o le sunga ya Lorenzo Kaisara ia o le to fine ia Pea Semu ia malo fa tauva Asiata falemaru ia pule ai mo mai no inga la to tolu mo mai la swafa ia to tolu le na o la to umala na le la felta to Vili mo le se lauta la a faina e saula ulisi a sawe Leaupepe ia o na o se tangata sawe faile apa fafano Asiata ia mo le tu langa va pera o matou kes o le matou te a fa pe o le va ve au mai swafa Leaupepe awa te popole tau te fai u titi sa tau te fai u e rua ka ko vai start give away vai start give away titi sa ai ke via titi sa pe ke via ia ka ko titi sa pe uma ai si fa te mo mo no inga ia mo le silfia ni so ilanto e sa tali mai si to finea Claudia ia sai nei ia ai pe tai
ia ua uma le lantau sanga ia ua te roa la ua alu le la ua Maua Koviti Claudia ia la ua alu fo ia la mau Paolo Claudia i sa foto ia ai uyo lea e toi fa wol tatou fa soa ai si tatou atu o le tali la le na no winga o au ia o le sunga ia Lorenzo Kaisara ia male tu fine la le ia Pea Semu o ila tau la ia le wo va ia tu no le tanto Vili fa mo le tanto sunga Ryan financial tanto ia le na le tau sila mai ai o sua fa yo ila tau le wa sa wala tu tali o fai u samania fa soa yoelu Rasela Bolivia apo Leaupepe Sia Sila Matthew Pitovao ia Manchester Laiti no winga kasi lua kolu fa lima ono fit coffee iyo to tele ia ai mai senisi ia onisi ia wale fa manu ina ia mali eto e oso fo ile la kan fai mai ile round 2 ile tanto tichi sao ia amol mole ia fa fe tau fa kasi le tasi lua tolu ala pepe ia na spin lola ia le tanto Vili ia tasi lua tolu Iya, vai bele wa kula i mai anu atu. Sole. Charity Laiti. Iya. Ya foi dia foi ngole Charity Light. Ia le na a fela pe fa pete no foi sa va ila ingo Charity ai fa kali se uma na vele tavale pieu ia manantua te fai ale talanto ina foi lele o le fa fitauli na fa fitauli auto pawan mele ia o le fa watu ia a vai manga ko foi Leaupepe au tatala no ia vangale te loina wo fa ilo mai ele tamai tai pule ia tau fia ana tora isa tora mantala no ile so for ile fa mai al por kalami ai na tango ipo e mai anta le ina wo sau le lockdown a Samoa le kiwor ka vale na Maota Samoa pamkesi ona officially atu ya tora o fea ka ku ye ngi ka vale ele fewa yo le fa sa fewa ya no winga o Samoa ya ele ngata ina tape na pena tu langa tau mafa ya ayo o afo ile tu langa fo ile o penisino ta longo inga la o la tele ta vale tu mu termine ole ese sengo le tato lockdown la fati no male la nga mo mai fo le tala mai mato office ai tonga ile polas farele o la sa uni tonga la to lockdown ai pea la lockdown na tonga patuale ya las falwa ya tailo la ye po fatino ai ole la tu talana o la tam fai lockdown foi le matuano no foi Maota malawa e matua fewa i foi ya leo male amia tonga e matai tu ina ya ona la fo mau fai sa te lo la fa mai i tono tonga ya e tau fo la ya tato e uyo le fa tai fo i se fa to fa la ingal tato malo o le tala le no en fa ya na fa tau tono sounds ai tamo fai a fa peto tasi ala tangata lo fa tau ya male fo ile wala le o fa yo no tu ta vale so sone to le utungo ta vale mai fafo patau mea ai e te tongi atu i nei ia o le ala atonu o tape nanga umala ia lewa o levan tape pe nei tatou ia fatino rola mal fatuanga Janet lena fai mai fa ngale le lockdown e toi ma futa toi tia e matapu e le lua ainga ioi o stats no fa longo i lockdown na New Zealand o ainga ben toi tia tete ale time lockdown oi na toi mili ai na to Emily fa ua ina na foi no lava le time fa fesa nga ai matala no an mesa e tu Asiata no ta vale tolu aso fa to sa lo fe lo ai malanga to pa no Asiata leila lo fui mo no ai e ta ua fa ta la fonga lo fonga Leaupepe ai o le tau ai o taimi o le toe fafangu a e sau noanga nei tūlanga o nanga walela ala tua ili sia ta whaafesili ma le whaala wiloa mana tua o le ala o Samoa ili tua inga vaenga lea na mo o mi ai ni tua inga whai pisi nisi e te lele whaato whaala inga e mawhai ai o na mawale au o nanga fo ilele nga o lauka mai me i er ko whale o loa e koe me i merwhale
Ele to ye so tau to aru mamau sa lolonga pe ke kau ko aru mamau ye pia. E mo mi ai lan to inga vai nga. E sa no le tu langa le wo man tu le tala le tu spa ia. Pa mai nga lulu e me uma. Mole manuia o e alo lofa ya Yehova. Ngai ka wai nga mau pe we ai wo ma fa fo le alo fora pe. E nga lulu e me uma. Le o ye fa mai. O ta pena fo le tu ai nga porkalami. E ma fai ai ona tātou soifua mo tātou whiora. I lea fo i tu ai ngā vaitemi. Ma le fo i tu ai ngā fola o tātou iai. Ia, fo i mai le tātou mano longa lea. Fo i mai, o le ama whaatara noa, le tūlanga o nanga le tātou Pacific 40. Ai le ngata fo i lea, o le tālofa voucher, e fisosoani ai mo o tau, ai mesi ar kao le valu. Nga i le kao le lua. Lea ma fai, ona fai e tātou whaataunga i Samoa. Ia, ma le tātou oai, te fai tātou giveaway. Awale titi salo fiong Asiata ele ta wa le vai te mi tonu la ne o le mafuta i fale talno ale la vata no le liu follow telefon Facebook mata i forta ta ya ele o la fuana al telefon e mana o mi ale er top up fata wele pandu ina ia fai no la tu langa le no winga e ele ma giveaway o le ma top up titi sa tolus futa la New Zealand e maua ia le top up 5 suta la Samoa. Pea whapea e la foi Samoa. O le ma whaafsili la. Ia, ai tau te leon marolonga. Ai leon marolonga. A sao me lautari. Tau mai po o ngā whea tonu o sale longa. E iai le whaloloa le titi sao. Le ofisa o titi sao ni sale longa. Tau mai po ngā whea tonu o sale longa. Ia, pe whafsana i mai, po le whaloloa fo yo ai le tu le ofisa. Maua mai a sao lautari. Ia, maua lauta papa tolus futa la New Zealand. Ia, e maua ale 5 suta la Samoa. Maua e mau entries inisio whapitoa o loo alu le titi sao. Na ona toi whamanino le vanga le tau te leo le manolonga. Ai matapena mai lo malautali. Le nei le tangata na whaafisiri mai. Po ai anga wa i tātou tali ngā whisiri nei. Ole tali. So sesi. Tato umale mai mo mai ele o faya fa atu no. A sa o lautali al fa tita ingala a fa pe sa o lautali o ele ke ngofo fa fo ke le ngofo Samoa. E ona so tai mai la ele messenger. Al tato tautai ya e mal BluTV e fa o mai ngaka ko case. E ona ita o mai le o sua follow ai ngai Samoa ma vai nga fa pena. Ai o ta longa mo so sesi lava e tali mai. To foi mai pe mai tato fa sa long fa business nei. Bluwave Ngalu Moana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalu Moana. Live and breathe Pacific. Talofa lava asiata whaapele me malu o Samoa o loo mai mo mai I le nei teimi. O le aso, ua mawhaatasi ma le pule siri whaapele coach a le Fit Family, le awhionga ya Alesio. E whaamatale le au aunanga a le Fit Family, ma le tāua o le tausinga o le soifua maloloina. Talofa lava Alesio, and welcome back. Man, it has been ages since I've seen you because yeah, I've put on a few more kgs since the last time we've met. But how have you been? I'm very good, thank you. Yep. Getting old too, but you know, I've got to look after myself. So you good? Yeah. How are you? I'm good. You know, last time, we hit a dead end with the challenge where I
picked up a few bad habits again. But here we are again, a new year, a new me, and a new challenge. So, you know, I'm going to drop a few kgs, but first of all, Alesio, like you've always mentioned, e mua drop ia le excuses. So let's talk a little bit about that. It's a new year, you've got a new challenge. It has been a very successful run for yourself and Fit Family. Can you give us a little bit of a lowdown on what's been happening with Fit Family? Yeah, a long time no see, Pea. Good to see you today. Yeah, so it's been about over 10 years now. Fit Family's been around, and last year we changed our brand from Fit Life to Fit Family. You know, you came and joined us, and the beginning of last year was so good. Yeah. But Fit Family's been going really well at this stage. Now we've been running a lot of challenges, and we just finished another challenge, 8-week challenge. And one of our winners was the guy named Sam Artor. Yeah. I'm pretty sure a lot of people know him with his very music. Familiar, yeah, very familiar with his music. Yeah, he lost over 30 kg in 8 weeks. So so Fit Family's still going strong. We're still trying to figure out a way how we can help people in the community and around the world. Yeah. And I think if beer comes, it makes a big difference too. Well, you know, you've just mentioned the rebranding, but a rebranding doesn't necessarily mean major changes. You've still committed and dedicated to ensuring our people get the best quality or life-changing health advice. Can you know, whamakala, just a little bit of, you know, what happens right at the beginning? Because day one is actually the most important day for Fit Family, because you're setting more than just goals for the individual that wants to take your program. So if you want to be part of Fit Family, we get to look after you 24/7. Yeah. So once you join, we need to sit down and set your goals. Okay. Why did you want to join Fit Family? I mean, what's your fitness goal? Yeah. Okay. Obviously, what's your fitness goal? I mean, you want to... I want to join the Olympics one day. Okay, so it's all come down to your fitness goal. You want to lose weight, you want to tone up, you want to focus on your overall fitness, or you want to start walking again, you want to eat better. I mean, there's so many different goals. So that's the main part of my job, is to make sure we sit down with our clients and people from all over the place, so we can set the goals and then start working every day to make sure we achieve your goals, and trying to get used to the new routine. Okay, because you know the secret of your success is come down to your routine. Yeah, so if you don't go to bed on time, you're always gonna wake up tired. Yep, and it doesn't help. It doesn't help that the number one excuse globally, and I'm gonna say it, we've heard it, and I am number one at making the excuses. But you are a strong believer that there is no such thing as too busy to invest in your health. Alesio, let us know. What is the secret? Everyone's busy. You know, even little babies are busy. You know, they get too busy to play with their toys, you know. Everyone's busy. So it's all come down how bad you want it. It's come down how you plan your day. Okay, so if you have a busy schedule, you have to make sure you have a planner. Okay, or you gotta make sure you set up your day or your week, so you know exactly what you're doing every single day. And then you gotta add in that half an hour or that 1 hour to exercise, or to go for a walk, or go for a swim. Okay, and you gotta make sure you make a good food choices as well. Okay, and then we can go to KFC in the weekend, is it? Yeah, too busy to cook, so the quick fix is always KFC. You've mentioned KFC, but you know, we know our Pasifika community, you know, our people, you know, mamafa. But you've, in the past, previously, you've said, yes, you're allowed to. Tell us a little bit about that. Samoa, you know, the island food are really good. I mean, it's what do you call it?
whai mene whakoanga, taro, luau, pua'a, moa, name it, fish. Yep. But the thing is, you know, there's a word called kuangai. Yeah. You know, we have a kuangai every Sunday. I mean, you know what I'm talking about? Which is the day we look for to eat heavy. So we have kuangai every day. Yeah, we kuangai for breakfast, kuangai for lunch, kuangai for dinner. Or we call it cheat meal in English. So we have a cheat meal, a really cheat meal, Monday, Tuesday, Wednesday. But it's come down to what you're eating. So we need to be more careful what we eat day by day. So people eat just to fill up their stomach instead of eating to feed their body. Okay, so you gotta eat well. Eat well. So there is a difference with eating well and eating to feed your body. Your stomach. Eating to feed your stomach and eating well to fuel your body. You know, I'm looking forward to the next 12 weeks. There's been a rebranding and also a new exciting website that's going to be launching soon. Tell us a little bit about the website and why you've gone with the new change with the website. Look behind us, Bluwave. Definitely, with Martin Fui building the new website. I'm excited. I saw a little bit about the website yesterday, and I couldn't believe my eyes. It's really good, very professional. The way he planned everything. So I'm looking forward to the website, and I'm going to launch that website very soon. And so we can see all the transformation, what Fit Family have been doing from the last 10 years. And we also have captains. Some of the like Ben Silva, it's a bit more really popular in the Samoan community. The Chan Mao family, you know, the Mao family, the very first supermarket in Samoa. Okay, so we have the Chan Mao family involved as well, and then we have the Bunyala Va'a boys, the family there, and Sam Artoa. One of the popular singers as well in our island community. So it's good to have people like that come in and experience a new lifestyle and get better physically and mentally. So, like Alesio's mentioned, the website is built to ensure that it caters not only to the new programs that's been set, but it's going to be able to, you're going to be able to use and access links directly to all of the programs here with the awesome coach Alesio. What can we expect for the next challenge and this year? We have the website. There's a link in there for people to register. So it's pretty much, we expect people to work with us together. We want people to come and join, and we expect them to be honest with their journey, okay? Because we always do our job, regardless if it's raining or sunny, late night, early morning, we always do our job. So, but we expect our people, our team, to work with us in order to see the best result. Yes, the best result. I do want to share a little bit, Alesio. I did join the challenge last year. Obviously, I've allowed these bad habits to creep in. But hand on heart, the first couple of months that I was attending Fit Family with Coach and the team there at Fit Family, it was amazing. I was waking up early. I was able to do a lot more in my day than I would generally. So the word busy became a lot more, I was more proactive with my decisions that I was making throughout the day, more alert. Now, yeah, man, what happened? But, you know, it's even with that failure, the support has still been there, consistent. The team, Fit Family, every day they still comment, they still send messages to encourage me, and I'm still on the Fit Family chat. So, you know, every day I see, Coach sending words of encouragement to help, even if we're not actively involved in Fit Family. They've all created a family environment where they make sure that they cater to each individual, because everyone's different.
So I just want to, that's my testimony towards our Fit Family. It's awesome. And, you know, even though I haven't actively attended, they're still active when they're trying to push me every single day since I left last year. But I'm back. Yeah. And this is going to be the before. I'm excited to see what Bea looks like in 12 weeks. Ooh, I like that one. Do you know how you just talk about your journey, how you started it at Fit Family last year? So, you know, our job is to make sure we come back to you and keep reminding you, hey, you know, don't forget the reason why you started. Okay, so we don't give up. We keep pushing and making sure that these people keep coming back and see some great result. And I'm glad you're going to join. I'm glad too. I really, I need to, you know what? Yeah, I need to add a little bit of value in my life again and extend my years of life, right? But did you have any final words to share, Coach? No, you know, it's good to be part of Bluwave and Fit Family again. You know, we started this last year, and my goal is trying to help as many people as I can for them to see the true full potential. Okay, a lot of people underestimate themselves. Okay, a lot of people don't have the confidence, and everyone is beautiful in their own ways. It's just a matter of reaching out and trying to tell people there's a better lifestyle. Okay, where you can get to smile every day, you feel good about yourself, you can run faster, you can do 100 push-ups, you think better. There's a lot. I mean, fitness is a lot you can do in fitness. You know, you can connect with people. And honestly, I think the best thing about being fit is feeling good about yourself and how you treat people around you. I mean, that's how I found fitness now. So, and especially in your family, you know, you get to look after your family every day in a happy, active lifestyle. I love that. Invest in your health. We'll be putting up all of the details on how you can do that with Coach Alesio, Fit Family. Every single week we are going to have Coach here. So we look forward to having you here on the podcast every single week to promote a better lifestyle for everyone. Wait, did you say we're going to do a squad before we finish this? Just 5? How many squads do you want to do? 4 or 5? We will do that next week when I learn how to do a squat. But do you want to show us how to squat? That's us, guys. That's us next time. Next time. 5 squads, 5 push-up. Deal. Malo le sai malo le fa sa mo malo foi le bale e mai se foi lo fa fo si le vanga o le afia fi le toe taliu mai yo le fa o wino le tanto porkalame e le nasa to sila matangtanga mai le tasi o fa tala noanga e se tasi fo yo ano le tu no foi la ne tu tua ta u te le tu tua ne fo ia lo le tu no Leaupepe sunga ya Alesio e ya awa Petelo Vili ia wala le tulanga foi le o le tau omi ko ko kamare ko le ofi mo tatou vaenga o le family fit. Fit family. Vai la sa wa foi arka ale hostele e mo mia foi le fit o kama ai o le sa tau sila tu langa polo kingi male fa tu langa mai o le o lo so fo malo lo ina ia le au tatu ni vai tau fa ma. Tu ai si vaenga pe o le vaenga fo ia lo le tupe e me to fa tau mai e fa malo se lo tino. Ai o le si vai ngata ua pe ona ta ua fo i le uso ya Alesio. A faia te masania o te exercise ya so uma. Mo lo malos. E la to e matua e to anga exercise na mo fa mai. A wo mo fin fa la to tui. E tau le langona ia ni a ngole ni a ngole o covid. Ia e tau mai ia a faia te active o ia te to anga e faife au e te savale atu o e savale mai e te to anga te tamoe e te taalo te level so annual exercise pa o te me mawai o covid a fa popo ala I male o tui e te tawana faia o tui ia ona miti ya les pe se tu lo ya yo afia mano miti sa o le so no ngaro fenga la we ka si voi stanga tale o te le la vere le ia fama
o le sunga ia au nesi, Karin, sunga ia Stefano, i o le tatu tamata mo e fo i le Samo. Kasi le si leo kiro. Ai tā ua ia walanga o lena na matalitara noa ma le afio ngā au pito i le wha moe mo St. Anne, na mawhaila stona i ona tua. Na i tā ua o nisi o ila tau lea ua mai mauru la tu soifua o no le wha mai. A ua umana whaio la tu tui. O tūlanga fo ia isi mai. E ia isi mai o loo whea ngai malantou no winga la. E tā ua i lau saunoanga. E mo o mia fo i lau stay fit. E pui i lau soifua maroloina. Male tūlanga lea a whai o tātou. Masani o tātou tūlanga lea a whai a le te ngā le ulu pe i eise tūlanga fo e whanongo ina lo tino. Ona e whapea leo e te le mai. E mantua, e whata uala walu e whai i alau medical check. Peila e inisi o lātou o man whai tui, ai tinga ina. E leo iloa, o la fai e isi mai la e mauai, ai e leo ni mai voi e te whaanongo ina. E tatau a lava la, a misa tātou i e nofo i New Zealand ma Australia, o leo tātou nofo i atunu, e whaingo fia no ol whal mai, whai i alau check up. E la fai mwhain whaatino i Samoa, ia ono nei taimi le pisa COVID. Ia e iei lo nisi o mai e ese mai. Ia e te longo fia wa e te ngaina, au o man whai au tui, o lono winga. E iei la isi, le si vaenga nai tonu o lo tino, nai te a fiai. Mana ia. A wa e sau noa le vaenga le, e ila le si kamanga se umari ta whaatara noa, ngai tau alunga tuai. Ia e ila le vai ua uloanga. E au ngala i lesi vaenga ngā le ngofo mai ia. E pi e le fōringa i mama, ai loa i pupula i mai. Pi e kikirikiro kunga, ua mama, o ane mea ua i eila na pupula. Ai ui o lea, ia asau no le tātaimi fo i wale o toe umise taimi o te tōle proklame. O lea se tūlanga o i eila au aunanga le Pacific 40, ai mai se le tātia mai o le wha mai Samoa, wha pia fwele aunanga titi self, wha mune Leaupepe? Se ato leo tupu mai wha mai i nei o tātou atunu, i si o tātou atunu i Samoa. A o lea o iei kampani ai au aunanga. E mwhai e o nafso soan. Fe pēna tupu mai nei wha mai. Ai e lei se internet, lei ni telefoni wha avea. O lo whai ar tama voi lele telefoni whal komiti. Ia male tusi o le tusi e tolu maa sina whatoa tau nu. Matua i popole ata to ien no fo atu nei. Ai ona o le vave le alo fa teknolosi ia matautua fo i lo fa tino e company tono Samoa. Le awa mfaina tupu me Samoa i lolo. Fa pena vo la tautua tātou titi sao le temi nei. Na ona fai mai amana mir top up. O a fa pe New Zealand teina na war watu al deri lala talata mai. Fa tau mesta top up mai sa top up lo suta la titi sao. La wo lo le fa tau lo. Ia na mai au sau. Vili lo man numero oval se lautor fa lo toru le lunga pe patapa. Patino lo la foi no tapa. Ai fa yo we la internet banking pe la o debit card po la visa card. Po New Zealand po Australia po fe la vol tuno nei la langi le te mafuta mai. Ma faina tango tapa le numero ati sa la to ai ngai Samoa. E fa nga ai ya la visa card. Po la Mastercard. Au matou New Zealand. Ia le foi matou internet banking. Ia le mfai ona fa nga uma ia tulanga na o tulanga ta lo fa voucher. E ova Marcelau ia fale o lo ta lo fa voucher lo ia o lo no winga. E I fale o lo tonu a pia. Tua masanga a ana fa solo ifo I sa fata I le fanga. Sa fata fale a lili a le ipata a nga I mai savai. E I fale o lo tonu a fasale le anga. Fa solo atu I le tuatani tato atu ya sau I tu sa lenga ya tato mai I lo malo I sa te palauli o lau I falo lo tonu na e mawhai ona e la fosa o le voucher nga I le telefoni al tau ainga ona o le wha nga le voucher na e whalilato whaatau I le falo lo na I le tau toi o mamau I sa le longa pe o ia pia ma tau mai latu langa lea lewa tia leo mamau tino fa tau tono sounds le la we la tato company la Pacific 40 ma la to talo fa voucher le um fa yona e to ngiel voucher fa nga to ai nga fa tau la to me ai fa fo na to ngie fa la to cash power ia manisi va ngolo na mi
Ba lo fa tai ia ole na wa e a ole ma fa tara no ngala vale ole fa mani no nga fo ile ile va yaso ma le va yaso la ngol tala tu si tu por fa tu ele tau ngolongo le usa no le fionga le pule le nganta ole tanto te South Pacifica ia ai ole Pacific 40 mala na o nanga e tele lava vai ngai ma fa ona e fa ngai na ia i le Pacific 40 fo ila tau fa tau ngo tau ma fa tau ngo o tau ma favela o fa tau ngo vai nga mo fa le lave o Maota malawa i fa wino o fale me tulanga fa pena so o se vai nga ia ole fo o Maua e ono ma fa ona fa nga tu ni si o tatu o nanga tau fa so fo malolina i Samoa na we ia ona ia le tatu clinic pole official for mai I nai lalo malava na wom fa yona la fo ile voucher e o tamai tai fo mai nola kidlo I nai le vanga tom le pompinsi i le malava ila savai no tau o luma na mena le pompinsi o na fo wai ma le clinic le tamai tai fo mai e la fo tula o ile voucher o na fa na fa o nga le voucher va il fo mai ma fa na fa o nga fa il tala vai vai le matautia matautia le tulanga wai ai au nanga fa ne ona po me se tato Pacific 40 ia me se fo le tato talo fa voucher no ga pesla no be no le tatai mi la tauta se ole o mai la to ole ale trisa o ta fasili le na fai mo la to le manui ola to sofa ole tato official te sao I sala fai e to tono le building of Frankies a fesanga I male marketi sa le longa o le marketi fo le marketi tuaia marketi tuaia lai o le main road le na le ma mantor marketi fo le waitai la tai le tu le wafu a le marketi tuai ia o nga utai le alu fo le malwa tuaia le mantor no winga fa pena mai le tari ia o le official te sa na tono le o le falolo Frankies sao o le official te sa na fa sanga I man market fo le sa le longa sao 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 o fika fo ile a maka me o market fo e fa yo market kwai e kwai ya fo ila sa uti sa le mo io ai la tato wonu on tato screen le tato wa Vili ya fa mole tato masini ia le nawa si le mai o so fa yo ilanto o le o ma to mo fa e ia na tau le si tau si pa solo ni si o tadi ia ai ono le nganga le fionga le pule tu mu le lofa o ilanto la ia le o sa o mai tato round le ana maloi fau nomineta Matthew Pitovao kakara Matthew o mo kwa tasi la tanga to te nau we la ngai le misi fo ila ai rongo prokalami ia ma le to tele fai usa samania sia sila alofa peneweta malesunga ia peni lawano ia o ila tola le la ua mawala to wa no ile va moele le alu te mile e te ono manu malo ai ile Titi la top up tolu se fulutala New Zealand pe tu so le lima se fulutala mo le tupu Samoa maua u panto maua vaenga te mata tai le po antoa ia ma ele mo e ai tau ana wina o la wo awa e mela fa ia le na ia mantila e milangi makwa fa ma ai le overnight level tau o to poro e fo io le free night e maname tamana mo le maua se mo so ia e ia o fia e le usu ni nga luela ia la rua tu tatou ia on a count of 3 and 1 2 spin ia au fatalitali le ngolaki ia malo lava le papale le ia so malo fo le fato oi ari au karinga ni ia o sunga ia fau nomineta a faio e fa fonga mai ia messenger mai tua ile tato wa BluTV por Tautai e page e fa mai a tu na informations e mo mia mo top up mo tailo e mo mia lo mai o le swafa tangata le Samoa malana numero le telefoni e alu ia na top up mantua numero te tisau e a mata ile fitu lua fitu tolu I sau se numero fitu tasi pe fitu lima
Ya no winga la vanga la nai fa tau la BluTV le tapa por vanga na la ngai le o la tapa pa te tisa. Ia mara to fo le tatou tu la fono masani a e se mai o te se foot. Io a e sau mala u ma se le o se te tisa. Ia eli hei mai mau fono tau ana mai au mai le numero sa o te tisa. Ia mo tanto e Samoa. Ia le si vai ngona ia se i tu fo no tatou ko Samoa fa mo le a vai fa le si vai nga u mana tu na tu lunga. Ia o tatou le mo ko Samoa o le pesta io ko Samoa me sera kamaru sau mai malie kai mingi o koko na sa taua malie sa ai o Asiata. Tatal no mo e fa mai silia ia o ia sa taua. Sa taua. Ia. Le ala wa fa mai la silia tu mali. Ia. Fasil kasia malie ngia. Ya fa tai. E te no ole taluna matal fa mai. Ele o misia le ki koko. Ole esi le mo mai ia so alo o te whawhetai nei vaitai ile tele o tau mawhasa moa le mawhai o na maua tātou i nei au kilani ile nei vaitai mi vo i wai ele o toi whewai mini se masana mai whaoso ia au mawala malelenga koko la malelenga ioi o le loma nisi o tanga tatau sama ngā pea o tama fo ile fo ai mai o tamaiti a kiloko o mara pe o levana e sau e ilan tamana le lan sama o le lenga ia tasila na vainga e te vili lan numero le olu tasi olu ono lua faiva torulima olu tasi olu ono lua faiva torulima fesili la ia mo sau koko o kalefel si o koko ia malita to vanga mo muri le o to fa tu fa mai el ta por kalam e foi le vai le wa sia ta to ui o fa no longo ma o to fo kamala le ia o nga foi le more kilingi nga mai o tulanga foi le pe o meu o le ona o tulanga o ta o vanga o mo nga o to no le tino le fa ngo le mo vai o ia te o tamale ali no pe e fai ngoi Asia ia dasila lea te ropo wa ka faro ngor kamanga le vailna e el tangata sa atal no me ya te le vai al faftai o le wo ne yo na wo ya oi ia se o vai le o nga ya oi o no fai la ia mana ia ona o tarton ta vai ngata wo mane Taua te ole vai le o fe ngoi le o ko vai ko vai ko ma losi mai o sunga la au del malito Malaysia fai ma fa kangonga disa so ngui ngui Asia ka malo na lo tu atu lunga tanto wan tale na ale Asia ia te mawala le numero Vili mai le numero le vai au fo ke messenger mai fo ke Vili mai tanto numero le te mawai o lu tasi o lu lima iva lima tasi o lu tasi o lu lima Iva lima tasi e te mauai ia le tūlanga i le whangu vai le nei o le Asia wo vai mo le maua i lantou e mesi o le tūlanga foi le le aho ngā e le kilingi ngā mai la le tamale na e toe tau e whaola i fo i mamu sele o le tino tamala ia wa wha solo i tau le toe ngā lue le lei Asiata e se tatou vai Samoa e tau lata i le vai lea i lona o ngā malon whatustusanga Usa la le wa fisiri sa o ala kauna se. Ole tau si ya. Pena mau ta ya o ta mau le valu mele pito le mango le pa o le ayo ai sui la le la wa ka. Ole tau ta ya ele na ni mango la fiafi, ma le fionga la pepe ai sera mango le tau tamari la foi fonga va tele la pepe ya fai sau no fai. Mata fa ma va to le ni fiafi fa mo Le ia set faftai lava tautua le tātou a BluTV ia me se foi tautai ia me se foi lau tō whae le taulongolongo ia ma nei po kalame tāua ia ma whai e nei o tātou tangata ia o nei loa me o lo tupu ia me se foi tautua a alo ma whanau a Samoa o lo au ngā mo nei o tātou tangata ia a whea ngai e foi tātou ma nei vai taimi o le whamai ia o le mātou talo lava mō tātou o lo i Samoa nei ainga mo le atu o mātou o lo whaanga au atu te pole e le tu la fua ia tātou e le tua ia ai mese fo nei vai taimi wa umona mātou mauai wa mātou le o mātou malo losi ia e o whaatasi lava ngā luenga a tamai tai mali fo mai o lo whautua mai ala i tui ia o tau mawha matulanga i manao mia
Ia, ai mai se male tātou te talo, o ia ai manuia telefufuang whanga solo to ne fiafi. Rai le son tai au tātou pōklame masani, ia, ma fionga na minista mo le fiafi, a lofa tele atu, a siata vale malu ma le fionga Leaupepe au nanga le BluTV, soifua ma ia manuia.